ብርሃን ምስለኒ ዘርአይ ኪሮስ ካብ ቁብንቱ ዶክተር ተክገዛኢ ንስሞቱ ፍጹም ዶክተር ተሳገብ ህይወት ዳዊት ገብረመድህን አድሓነት ዝአብ ሰላማት ብርሃነ አዲም አደም ጸጋ ስማዊት መድኃኔ ዶክተር ዘርአብሩክ ገብረማርያም ዶክተር ሄኖክ ጸጋይ ሳምሶን ሕረትአብ ኪሮስ ዮሐንስ ሳኒ ቴድሮስ ነጽረት ሙሉጌታ የመኖርስ አስል ቴድሮስ ክብር አሚመስለን ምስም ስሙት ግና በተለይ መቃለ ገቦረ ኃይሌ ምነት ተስፋዬ አክሊሉ ተሳሊ ዶክተር ዳናይ ተስፋዬ ከሻብ አብርሃነ አይላ መብረቱ ጸጋይ በረከተአብ ዶክተር ብርሃነ ሐሰን ሻሎም ብርሃነ ፊልሞን ተስፋጽን ዶክተር ዳንኤል ሀብታይ ሳነት አርሴማ አልማሰልጠነ ሳምራዊት ተክስተ ሳል አሊ መርዓተአብ ኪኪ ፍርያነ ናኦሚ ሀብተ ማርያም ሀንቲ ብርሃን ብርሃነ ምስጋና ክፍሉ ተስፋሬ ዳዊት ብርሃነ ዶክተር ሳምሶን አበለ ቅድስት በየነ ሳብሪና ሳለ ራሄል በረከታት ቢንያም ቴድሮስ አማኑኤል መሐሪ ኦዊት ክንዱ ቢኒ ያ ሮዛ ልጃኖ ኤደን እስት ኤዲሰብ አቦከር ስን ገዛኢ ዳንኤል ሉክሴ አምለሰብ ቦክረትሴን አስር ቴድሮስ ረገል ፍራን ምሕረት ቆላ ፍሬደሪክ ሀብተ ማርያም ታደል አያሌው ነጽነት ሙሉጌታ ክፍለ ተስፋዬ ቴድሮስ ኢያሱ ዳዊት ተስፋዬ የቃልማ ብርሃ እስጢፋኖስ ቢቶ አክሊሉ ሀብተ ሚካኤል ዶክተር ማርታ ሲምዘርአይ ዮናስ ገብረ ዮሐንስ ሰየኔ ለስጎሪ ገና ስደታን ሰደስ ገብረ አምላክ ማጽያን ቮይስ ርዕስሙሉ ብርሃን ኪሩ ሹሪት ብዕለት ሰራን ሸውዓተ ወር ኢልና እስራን ሓሙሽተ ብማሕፀን ኣብ ከተማ ማንቸስተር ምስ ፈናን ብምትሕብባር ብቅዱሳት ወረተኛታት ዝተዳለወ አገዳሲ ሰሚናር መዓልቲ ዕብየትን ሕቤትን አልማሰልጠነ ዶክተር ፍሬሃርስ ወልደመድህን ጳውሎስ ሚካኤል ወልዲ ሰሎሞን ተስፋ ምህረት ገብረመድህን ተፈሪ ተስፋይ ዓወት ግርማን ብምክንያት አውራ ክልተ ኣንስትዮ 2026 ዓመተ ሰለስተ ከምኡውን ዓመተ 2012 ብሱም ዝተመሓላለፈ ብምክንያት 6 ዓመት ስንግል ማህፀን ዝተሳተፋ መምህር ኣበባ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ካናዳ መዓዛ ብራኸይ ካብ ክቡራት መንግስታት አሜሪካ ሮዚና የመኒ ካብ ስዊድን ስታይንስ ዮሴፍ ካብ ኢጣልያ ሰላማዊት ቅድሲ ካብ ስዊድን አስቴር ማርያም ካብ ጀርመን ራሄል ተወልደ ካብ ካናዳ ምጽላል የማነ ካብ ጀርመን ኤደን ተወልደ ከምኡውን ትሕትማስብ ርእስቲ መንግስታት ካብ ስዊድን ነቲ መደብ ብዘይዕክብ ኣገባብ ንዝመርሑ ብንሳት መንእሰይ ዕዴታት ቤተ ኪዳንን ቤትኤል ኣስፋን ብዝኽሪ በዝረብሓንቲ እዚ ብክብሪ ነመስግነን ኣለና ብምክንያት ኣህጉራዊ ምሕንቲ ደቂ ኣንስትዮ 823 ኣብ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ኣፓሬስ ኮሚኒቲ ማእከል ብዙሓት ተሳተፍቲ ዝነበሮ መደባት ተካይዱ ተሳተፍትን ትምህርት ክኮብን ሙሉእ ተሳታፍነትን ዘርአ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሸድሽተ ኩና ብምግባር ዘለና ፍቅሪ ንገልፃሉ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ኣፓሬስ ናይ ቀፃሊ መደባት ሓደ ብምክንያት በዓል ልደት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ኣፓሬስ ኮሚኒቲ ኣብ ዝተዳለወ በዓል ብዘይ ተሳተፍቲ ስድራ ቤት ዝነበርዎ ንተምሃሮ ናይ ቤት መመረቕታ ምስክር ወረቐት መማህራን ከምኡውን ዶክተር ኣሮን ተክለ ተዓዲሉ ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ዝጀመረ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ዓመት እውን እንተኾነ ካብ ወርሒ ጥሪ ኢድኦም ኣብ 10 ክሳብ 16 ማለት ብጉጅለ ኣብ 10 ክሳብ 13 ዝዕድሞ ከምኡውን ኣብ 14 ክሳብ 16 ይወሃብ ኣሎ ብወሰን ማህፀን ምክንያት ሳይኮሎጂ ብምትሕብባር ንኣገባብ ኣተዓባብያ ብዝምልከት ንወለዲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝዳለወ ኣብ መፅናዕቲ ብምድጋፍ ብምቕራብና ሓበን ይስምዓና ፍቃድ እቲ መደብ ወለዲ
ዓመት ብምዃኑ ኣብ ክበይ ብሪጣንያ ንዘሎ ሕግታትን ንኣገባብ ኣተዓባብያ ብዝምልከት ንምስታይን ርሑስ ባይታ ንምፍጣር እዩ ካልእ ምውስዋስ ኣካላት ብባህላዊ ሙዚቃ ካብ ዕለት 21 ጥሪ ሱቅ ኣብ 5 ክሳብ 9 ቀትሪ ንደቂ ኣንስትዮ ይካየድ ኣሎ ካልእ ተወሳኺ ናይ ቡን መደብ ንኣዴታት ኮፊ ሞርኒንግ ፎር ማዘርስ ኣብ ኣፋሪስ ማሕበረሰብ ማዕከል ኣብ ዕለት 12 ጥሪ 2026 ዝተጀመረ ኣብ ስሙ ሶኒ ኣብ ሰዓት 9 ፈረቓ ክሳብ 11 ናይ ቡን መደብ ብቐጻሊ ይካየድ ኣሎ መራሕቲ ሃንቲ ስነ-ጥበብ ኣብ ምምፃእ ሕብረተሰብ መንገዲ ቲክቶክ መንገዲ ማህፀን ኣብ ዝተዳለወ መደባት ከም ኣወንታዊ ውፅኢት ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ስነ-ጥበባውያን ግጥምታቶምን ከነቢቡ ክልተ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኣብ ሓረግ ዓዲ ተርቲቦም ከምኡ ኣብ ዝስከት መደብ ግጥምታት ስነ-ጥበብ ማሰብ መርቀስ ቀዳሞት ምስላታት ሕብረተሰብና መናቃቅሒ መደባት ሕንቅሊተይ መናቃቅሒ ሕቶታት ንባህልታትናን ክብታትናን ዝምልከት ኣብ 56 ናይ ዝነበሩ ስነ-ጥበባውያን ብፍላይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣስማት ብምዝርዛር ክንደኢላ ናይ ስድራዓት ስልጣናት ምክንያት ብምግባር ንቀበጥ ብጥዑም ዘለና ፍቅሪ ንገልፀሎም የማን ሃብረ ካብ ቤልጅየም ሰምሃር ሓይላ ካብ ሆላንድ ኣማኑኤል መንግስቲ ካብ ለንደን ኣብ ተስፋ ገረድ ካብ ጀርመን ፀጋን ገረዝገር ካብ ለክሰምበርግ ፊልሞን ካብ ክቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ ዓወት ካብ ለንደን እታዊ ካብ ኣውስትራልያ ሸርቅን ካብ ኢትዮጵያ ርዕለኒ ሓረቶም ካብ ሽለን ክልላቸን ካብ ካናዳ ሓድሽ ሞጎስ ሽሻይ ገብረሃንስ ሰነድ ቢንያም ኣሎ ኣብ መደብ መንግስትን ነቲ ወርቃዊ ፓራንኮም ክመሓላለፍ ብግጥምታቶም ይቅረቡና ንሮም ብታሪ ገብረ ህይወት የርቃለም ፍስሓ መንግስት ንጉሴ ብፍላይ አብርሃም ኣድያም ሓጎስ ኣበራ ስታር ተመርዶ ክብሮም ደሞዝ እኩም የማነ በኩረ ገብረ የሱስ ተስፊ አብርሃም ተስፋይ ገብረ ህይወት ስሙም በላይ ቴሌቪዥን ብጣዕሚ ይቀለልና ክብረት ይሃብና ይብሉ ማለት أنا يا أمينا تتحدث المؤسسة لما نبذل كذا فاوندرز ناي محسن هنا سلامويتن شيشاين زعما محسن كيف دخلنا حالة مش مستعمل نتاي تغيرو نتاي واحدو كمان نعم بكمي بأماريا አማርኛ ምንድነው? ያለፈውን የ6 ዓመት የማህፀን የተደረገውን ስራ በሚመለከት ሰላማዊትና ሽሻይ አጠር ባለ ሁኔታ ይገልጹልናል። እስከዛው አቶ ታደሰ ሓደ ግጥሚ ከተስሙና ብክብሪ የድም أنا أبوس ግጥምታት ዝደረሰሉ እዋን ፌደሬሽን ባሻይ አብርሃም ድኻነ ምስቲ ዝተረኽበ ተዛማዳይ ናጽነት ዝዳረፍ ዝመሃዝዎ ወይ ዘማዕበልዎ ቴክኒካዊ ስርዓት ስለዚ ክምሂሮም ማሰብ በሉ نسرحن نحبرن هزبنا نسرحن نحبرن هذا يتنتن حضرت أمريكا مش حبرائن سلطانا شفيتا انسيتن تقريبا حدثنا اتكيتن نوالي نبتلئو حدثا سلطان يخبر كل مسلم نزل مكينا سبن تبوا قتل
መስማር እንተጎደለን ዘይፈልጠን ኣብያት እንዳይሉ ኣብኡ ዘቐምጠን ንላምባ ዘለዎ ዝህቦም ዝሸጥ እቲ እንታይ ስለ ዘይቀጥቀጠን ናጽነትናስ ሽም እምበር ካልእ ኣይንውየትን ንስራሕን ንሕበርን እዘን ወረቐትሞ ኩሉ ይሕጥጠን እንተ ካልእ ነገር ኣይተፈልጠን ኣሪገ ፈሪሐ እምበር ዘልቀፍ ብድና እውን ተስዒን ዘብጠን ናይቻው ናይ የማን ናይ ስጋም ጉዳይ ገባይጥር እሞ ወይስ ከይስል ንስራሕን ይበል አንቺ በሎቱ በምጃሮ ሆይ በመንገድ ስረና ነቕመጠን ወይ ንለውጠን እዘን ባኖ ኣቱ ንለውጠን ብዘይ ኩርዓት ንበል ፈጠን ደቂ ወፃኢ ዘለውዎን ንሕና ክንቅመጠን ንስራሕን ንሕበርን ናይ ባሻይ ኣብርሃ ብርኽ This guy's missing. What is the message? And then that is shall we make it here? Is this yours? This is live يمكن أن نعمله presentation كأننا. Okay, so I can plug it for you. Sure. If we take this one away. Okay. ፈጽምቶ نعم. كله انت فاينل الصبح يعني Perfect. بس عادي. The next the last. Let's see from the I'm jumping the next the I'll give you the key. All right. Go remote. Okay. Just click your foot. No one doing this.
I'm listening. Yeah. Somebody I just in case anybody has. Okay. Because remember last time? It's problems, yeah. Yeah. عبدك ماكينة حشكم دقبركم تليفون كل ساعات راح يدفكت بمشتي قالوا كابا سلوش تفتوهم تليفون ماكينة بارك دقبركم تليفون دقة alright so if you have any car outside there is car park inside you can bring it in if not it's only 2 hours is that okay? Just because they got funny minutes last time, didn't they? It was quite nasty. Okay let's start so لومي مجمرة قدماتنا قابل حقوق القرابة مزاخم وعم بسلام دحان مزاخمنا دابلنا يغنينا خبرتي هابلنا and then بنشتري بريف because تسرح بزو حدي قل بدك علينا تمالم قرنا لنا قنك نتبي انجليش تقبلنا باوربوينت سلام دقبرتو بتقرنيا نقبرو هنا قلتي هنا خاف لكم حكي تيجي سلام يغني لنا أحوات كلهم كنتنا كأحبنا نعم حنسأل شديش عمت بحدا نخبر مهلاونا نتلو الإكسابير كمسكني فوتو كاب لندن كاب شيفيلد كاب برمينغهام كاب هولاند أتتعدسة نزي خبر زمانة بعال كخبر مسانا أمام دنا سلزلو كمسكني فوتو درو شديش عمت وينو مهتن نعم حكي أبو درجة زي ما مصحنا بزح ነገር ክንዛረብ ኢና ቀሊል ኣይነበረን ግን ከዓ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ንልብኻ ዝመልዓልካ ብምዃኑ ከዓ ደስ እናበለካ ትሰርሖ ስራሕ ምዃኑ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ንነብስኻ ንውሽጥኻ ጥራይ ኮነስ ነቲ ናይትካ ናይ ሜንታል ሄልት ናይ ስነ ልቦናኻ እውን ዝሕግዝ ምዃኑ እዚኣ ክብል ደሊ እቲ ንሕና መቸም ንብሉ ግዜ ንሰብ ሓግዝ ብዘይወለ ሓደ ምፅባይ ዝብል መምርሒ ናይ ማህፀን ማህፀን ኣብ 2020 ኣብ ኮቪድ ተጀመረሉ ግዜና ጀሚርና ብቐሊሉ ተኣኻኺብና ብፍላይ ካብቲ ግዜ እቲ ምውሻብ ዝነበረሉ ብዙሓት መንእሰያት ቅድሚ ዓመትን ገለ ንኸውን 55 እንዳተራኸብና ሻሂ ንሰቲ ዝተፈላለየ ዕላታት ንዕልል ነርና ብዙሓት መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ሓደሽቲ ይፅምበሩና ስለዝነበሩ ያነ ንዓይ ሓሳብ ዝመፅእትለይ እዞም ሓደሽቲ ብመስንክላስ ኣብ ሰትል ዝገበርናስ ደቅና ኣለውና ዕሩፍ ሓዙት ኣለውና እዞም ኣብ ሆቴል ዘለዉ ሰብ ዘይብሎም ግን እንታይ ይኾኑ እስከ እንታይ ንግባር ብዝብል ሓሳብ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜና ንፈልጦ ዙም ሽዑ ሓድሽ ዝመፅእ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኮንፈረንስ ነይሩና ብዙም ጆይን ዝገበሩ ብጣዕሚ በቃ ናይ ዙም ነገር ገሪሙ ንልክዕ በቃ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘንክስበ ሓደ ኮይና ኮንፈረንስ ምስ ገበርኒ ብጣዕሚ ደስ ይብኒ ነዚ ሕሳብ እዚ ኣብ ዙም ጌርና እስከመይ ጌርና ነዚ ሕብረተሰብና ብፍላይ ካብ ስናማ ድማ ዝተመበሰ ንዕሊ ብምባል ዕድመ ነቶም ኣከባቢ ዘለዉ ሰብ ሞያዋን እንዳዓደምኑ ነቲ ስራሕ ጀሚርናዮ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ናብ ናይ ፌስቡክ ካብኡ ናብ ዩቱብ ኩሉ ናብ ልመቸን ዓብዩ ብጣዕሚ ከዓ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ዝኾነ ተቐባልነትና ረኪብና ብዙሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ትጭነቕ ነበረ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ብዙሕ ኣርእስታት ተላዒሉ ብዛዕባ ስነምራዊ ጥዕና ብዛዕባ ሕርሲ ብሕርሲ ዘሎ ቅሳነ ብዛዕባ ሓዳር
بأوتيزم أمجاد كوتا سيتن على اسمي عين برن كابسيشن إسمان حدا تا نافتي بجبري مدبنا نمجمرة مدبنا زغبر مالمو ترشي إسمان حدا من إن ذكرها مجمع حدا فيسمان سنتين تنبر مدبرنا مدبهم سري وحا صحة صام قرعت أدي لك ميزان هاد استبل إزاي إحنا عملت نوحي So ካብ 2020 እቲ መጀመርያ ክንቲ ሰላም ንበለቶ እቲ ጀማምራ ብኦንላይን እዩ ነይሩ ብዙምን ብቲክቶክ ካብ ከይኮነስ ብዩቱብ ገርና ኢና ንሕልፍ ነርና ኣሕራይ ከዓ ውሸባ ምዕፃው ጠጠው ምስ በለ then obviously ከመይ ገርና ሕብረተሰብ ስፔሻሊ ኣብ ማንቸስተርን ኣከባቢን ዘለው ፋሚሊ ደቀን ሒዘን ይመፀና ብምባል ስራሕ ተጀሚሩ so እቲ ስራሕ ኩልና ኣብ ማህፀን ንሳተፍ ብወለንታዊና ብጥራዩ ከይተኸፈልና ግዜና ንህበሉ ማሕበር እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ እዩ ኦፍኮርስ ኣለውና ኣቦታት ኣሕዋት ዝመርሑና ዝሕግዙና ዝመኽሩና ዝምዕዱና ከቢድ ይባኣቶም ኣይከውን እዩ ግን ከዓ እቲ መዓልታዊ ስራሓት ኣሎ so እቲ ኮንትሪቢሽን ከም እትሪእዎ ዘለኹም ስጋዕ 878 ሰዓታት ሓሊፉ እዩ እዚ ከዓ ሶኒ 2-3 ሰዓት ኣብ ዙም ምሸት ድሕሪ ደቅና ድራር ምድራር እዚታት ኣብ መንጎ እንዳገበርካ ሓደ ነገራት ሓሙስ ላይቭ ድእቶ ቀዳሚ ሰንበት ምስቲ ካልእ ሓንሳ ኣብ ኣሜሪካ ደለው ደብካ ኤውሮፓ ዓድታት ደለው ምስትናቶም ታይም ቴብል ክግበር ስለ ዘለዎ ሳተርዴይ ሰንደይ ዳኣተናዊ ሰዓት ነይሩ እዚ ኩሉ ግን ብወለንታዊ እዩ እቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሲ ናይ ሓደ ፕሮፌሽናል ብደሞዝ ኢሉ ስራሕ ንሕና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብወለንታዊና እናካይደና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስጋዕ ክንዲ ገንዘብ ደውፅ እዩ እንድሕር ሰብ ተቆፂሩ ወረድኸውን ነሉ ወይ ወለንታዊ ራቴሲ ብደሞዝ ዘድሕሰብ ነሩ ሲ 47,000 ንብሎ ኣለና so እዚ ከዓ ናይቲ ሰብ ግዚኡ ድህበና ንሕና ጥራሕ ከይኮንና ካልእ ሕዋት ኣለውና ግዚኦም ዘወፍዩ እቲ ከምቲ ስራሓቸው ክትብሎ ዝፀንሐት ካብ ስራሕና ተበዲስና ኣለወይና ኢና ኣብዚ ግዜ ስራሕሽን ወንተ ስራሕ ወዲስ ስራሕሽን ናይ ሴንሶሪ ሚቲንግ ኣርና ጠርጋ በጣ ከይበልዕ ጆይን ዝገብረሉ ግዜ ኣሎ ምዓን ደይክፍቲ እንዲኺ ገለብኒ ግን ድኻም ኣሎ ድኻም ከዓ ናይቶም ኣባላተይ ከሪኦም ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኮርስ ኣባል ክኾን ከሎ ይሓልልካ በዝኾነ no እንዳዶርኬ ገለ ነገር እንዳገበርኬ ይብል ማለት እዩ ኢሞሽናል ናይ ብሓቂ ወላ እኳ እቲ ናቱ ግብረ መልሲ ናይ ወለንተኛ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ንዓኻ ከባቢኻ ግን ናቱ ኢሞሽናል ድሮይን ዝገብረካ እውን ኣሎ ምክንያቱ ብድሆታት ኣሎ ነቲ ስኻ ራእይ ዝረኣየካ እውን ዘይረኣዮ ሰብ ስለ ዘሎ ከምቲ ኩሉ ኣሕና ንፈልጦ እውን ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ተመቃቂልና ስለ ዘለና እውን ማህፀን ካብ ኩሉ ውፅእ ዝበለ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ነገር ክብሎ ከሎ ንስኻ ከም ሰብ ንምንታይ ዘይረኣየ ትብል ግን ረኣኺ ኣይረኣይን እዩ ረኣይ ኣይድቅስን እየ ዝብል ኩሉ ግዜ ኮርስ ከም መሪሕነት እውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝብና እውን ናይ ምሕበረኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንትካፍ ከዓ ትሽከሙ ሊደርሽፕ እውን ስለ ዘሎ ናይ ኮሚኒቲካ ቲኬር ትገብሮ እውን ትሰምዖ ትውዕል እቲ ቦታት ሓደ ግዜ ኣብቲ ከባቢካ ስራሕ ዝመፅእ ደይርዳእካ ናይቶም መንእሰያትና ኣሎ ምስኦም ክትውዕል ከለካ ግን ናይ ብሓቂ ንዓርፍ ክንደይ ኢኖ ከም ሕብረተሰብ መልስካ ክትስዕር መልስካ ክትገብር ከም ዘለካ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮንሲስተንሲ ምግባርካ ተፈፃልነት ተስፋ ከይቆረፅካ ስራሕ ምስራሕካ መወዳእታ ረኺም ዘለዎከ ዓብይ ትምህርቲ ተማሂርና ማለት እዩ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ 6 ዓመት ልዕሊ 100 ዝኸውን ብኣካል ኣክቲቪቲ ገርና ማለት እዩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዕዱማት ሞያዋን ዓዲና 230 ዝኾኑ ላይፍ ስትሪሚንግ ፌስቡክ ዩቱብ ገርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ቶፒክስ ተላዒሉ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ከዓ ብስናስ ልቦና ዝተፈላለየ ከዓ ክንሕግዞም ኢልና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ግብረ መልሲ ዝተውሃብና ናባኺ ፕሮሴስ ኣይሕግን እቲ ማህፀን ዝበልዎ ነገራት ኦብስሊ
انجليش تنببو تريو لكم موسيقى تريو لها مغربي تكعب لها خمت بعدنا مستهدفها تقادس لها sense of belonging أنا سي سدران لنثبلو hopeful تسفاد لني كم زعينة إيفنتات سي بحنسا تسرح حانت سبكابانا من تنتمت لغلوتيو أقرابنا تفرندلي تي فاميليا ودخون أقرابنا تتحتلنا تي سيف كسم معك كله حسابات تقرب open سلالقنا نحن سمعين كأجزء سلالهبن إذا تعرف كل شيء أقدر داسين هذا كنسيو أبزت تمام مانشستر نريد لنا ما أدري السفارة راح يكونن كأول ساعة بزوج يمثلنا بالتليفون لكن obviously تي face to face نراقب نجارات يمكن زين نقبل الأخير نحواتنا ما أدري تحنتي بتعمي بتحضر سهرنا بزوانزي كوفي مورنينج كم زتريو بحلل لنا بنحسها تبديتنا بقبره سأل الافتقاد دقيقة تكافل مسجروا بالتفاهم تحواتك obviously أنت سوم حاسة أنا راك الجقاء سوم نعرف تكونيا because نشتغل فنان راك الناس لدلنا كوفي مورنينج سفر عليه توبيك دتلا على اللو بزعبا وش تندلو بزعبا أوتيزم بزعبا care after birth وقدمي وانا بتاع على اللو كامل يدخونه مس كولتشر قد تعرفن باش تحسنا بزح بتعمل بوبيلار بخونه بزوانا زي تمارا خمت حفتنا تبلنا لراسي أنا سوني سي بقى بفكرة يعني تبيع عندك أصوبنا كتكونا سوني لا تبرنامج حاليا بالليل إذا هني نفسي قبل سكان نسيب كان نسمي أخذنا خمس نجارات cultural dancing بعدنا ساعتنا تتغنى كميجرنا نفسنا أكلتنا ننقصاقص because تأكلتنا منقصاقص هذا داس سلو دخانة cultural تسمون حنسا قدام كعلنا جيس كلاب دكنا أم بنزاربولو بحلم بفلتولو سبت continues لجمر عام معناتهم هذا سلامي and then الحق العوم أم تزاربو جيس فلتو because تي poor نيبحلنا نقوم أنا house لدخانة house نيتنا سيشنات awareness breast cancer كونت إليو cervical screening بتاع جدا سيدخانة دقبنا ندكونسيو بزرق نجارات نحنا كماهرنا لتني حواتنا مهارة دفعالالي سنة أمراوي تعنا بدخونا بتمرتم كونو كان كميجر ناسي أفلتون نركبمو نفسنا نريد بهالو من قدم على الفيلم parenting workshop زخا أمس حدا محبران لازم أنت سجل سايكولوجي تبهال ني parenting كميجر كقلقة عبابي عن إنجليز بالبهال تيما الشمال كوفي مورنينج يتجري is quite popular and more كأخذ بالنبرالنا that I use youth football community activity فا زيتات confidence building المقبار تسبب نخرافة بمو بفما يجروسي ببقى في كناس بحانسة أكنا ضد لما لا تقارسنا شير لا قبلنا نحبب من بعد thank you أتي أبلايف مدورة برنامج كا أبناء سعوي تعنا ناي سدتنيا parenting community well-being housing women's health ورحي عمت ملوء تيمانو تصلينا عورحي حادق جمر كله بزعب investment جنزب كامنا كل جزء حدش عمت متصلو حدش حساب حدش بلانينا نوتصمو تسب كميجيرونا في مرتعالينا بسراح أكل بزجل ورحي خلطك متصفلوها ماي فضل عي ورحي بمتانا بمبال أبزمدلنا كميجير كان حادق أون سب تمرد ورحي سلسة نبدأ أنستيو ورحي خلطخانة أوتيزم awareness ورحمش دخان أبدأ تبعتي وتعناهم من قبلنا ورحي ناتو تيمان تحزنا زخانة أوانا ومتمسي خاخنتي لمجكا أمونغو ندعتنا مدباتنا نقبل مالتي زيوم نحنا ناي نحسن partnership funding زهابنا Manchester City Council Answer Cancer Award for All Manchester Community Central الجخاري Center لقاني Coffee Morning We Love Manchester Charity خاء فاند جيرومنا مالتي نزي project ران نقبرو زنبو ملومكا مسمحتن partner كنا نسان organization محسن كانت والله كمشي مع عدين كله تطرنفيا لم تكون قيحت نكون قرايات حانكسات
ما هتنفع خمر تخوين عن اللي السبب المتسي كم جزء بخون وحس دخانة بخون مستباهلنا عبرتنا مسدتاتنا تأخذنا حتى نشتي ولا رزلها باهلون ياتون خفلت دكان استيومتين ناس عقلنا كعللا كومينيتنا فقري سلام فوردو ازيتنا محسن ألامان رأن نزمت زالو نحسون حالمون الله توديوه نزي لما عنتي تقومن لنا بوتا نايليز نحنا خن هزو بروجرام زلل لتص تشحن إنسان شوعتين تشحن نحنا نبلو سبيس كنحز مالتيو بروسس هالو culturally fit cafe زبلون project حزنا لنا إذا تي كوفي مورنينج نحنا ترايدي كون فتمسانا تتأمبيرن زمت استفعل على partnership زقوم مسانا بالتعني فيتيمو أبز حلفون pitching نيرني كلمة مالي نتي pitching زقبرقوا بزغبانا يبهلنا معرفين داي تبونا فليخا أب سدرانا وتبهلنا سي زغبانا هنت كونفليكت هلونا فلو سبعي سبيتي كوفي لون كم زعللو غربا بنت خم زعللو ولا ون سدات انت متسا وق انت متسا سي هابون إذنايا كم نخيل نفس عدي انت خارتي أنا تسخنني ما بيبان خمت سخلو خسي نايبون نايبان عنجات تخبر معاطي درنو بيبان نبرسب نحتفر أفهم أتي إيربورت مسبت أحكو كلام تيجمونو كيلو حليف سلازلنا توسدي تفعلين هلموني أنا خدان شامان عدين جلس روح بيلا أنت خدان شامان جيت كنا بني كذا متى لازم أعرف من ده يتبنان إنتاي كنكا إذا سال لازم تصفو غربيتي بروفيسور نيرو بتعمي تسلمتي تسلنيرو بتعمي بندو بروفيسور إنفرسيزم هاي هذا معلتي لديت كوينو عدينيو بوني غير مستفيد تعمي بن سلازفوتو بتعمي تبح لنا فعل الله زارو مجمر نيفر عنسي نفسي دمي تيفلتن مسحان تسلم كوفيلة محا غربيتي ما حزاق قول قلت تبون معرف ندي كونيك كنت قبرك فقر خمزة بلالك لذي نزخاء نابنا هنا وش نيكونسي ناب عالم كنا لليو تدليت نازلو expanding well-being program support ندك أنستيو نديتات في اللاي مخنياتو 76% أنستيو ويك أديتات isolated تسمع في لايك عوش تسدتنياتات مالتي peaceful through culture ببهلنا جرناها معرف ندين نحنا كابتن كبرات زخنا محبر سب مخنا نحنا في أنا بروفيسور رما كما كوخ ذكرك اللي سلسته ني peace building committee تمرسنا لنا في مانشستر IWPG زبل في ساوث أفريقيا استمسرته international women's groups بالجروبالو مستن عيسان كلتن هجراتن ميسي أن دسرح محبري أنا سيساين نايشو مونتسومنز كايد كورس بسيطنا peace leadership مالتيو سلازي ما هتنكا خفت محبر بيني مانشستر نزلو خبرة السب سلام زرقي نزر تمارسنا لنا مالتيو سلازي ما هتن انتنليو بكا بكوميونيتين بحلن جرناسي حويت كنفتر يتعلمنا رأينا So yeah, هذا هلا إذا كان مثلاً سوشيال ميديا أفضلهم سكان ndحجركم فيسبوك يوتيوب كمون نايلهم معنتي مدبنا كم زنبرة فيدباك كتوغلا نكتب نتجرب لو مثلاً ناي فيدباك بليز صدقكم بدهابكم على أتي كعريد اللوك نعريد نخيل أتكم سخلوا دلنا نحن نصف نخيل مو فيدباك constructive مع عريد صار هنا please we want feedback. Yeah, thank you. Thank you. Jadi. Oh, you taking that? جميع لنا سلام نون بشاي يمحصان أتو عوض بزعبا investment way
زعما بسمت وين يقال زملكت أستمر كهبنا كسب زجالو ግን አቶ ታደሰን ኣብ መድረክ ብምቕራብ ምስልታት ኣቕርቡልና يعني اللي تأمطوا مانشستر هيقاشكم فاولا بس يقول وده عنده خير اللي هو أربعة أجزاء مسؤول له ما يجي حاجات هو صحيح مثل كذا مسؤول له ثلاثين دخل فوتوكوب سلوى له حضرتكم مع الحكم لا تزانعكم ملؤم بيد السيف مثل هو ذروة محلي ويمثل الله مسلم منالا لبام قوالن سيتل عدس كل حاجة عيني نيتها عد تس أنا نفس عد ترتبط بقى تس أنا تدري عبيت ولادي توز في سمير في ولادي سايس كثير كده مسبتين ولادون زي ما كان من شيء جنب زي كبتي بيت زي سبتي هاي موضوعين مسبتين حرقوا فتفيتهم كان زبلعوا أبو خذي يقولوا أي بيت خان أدي خذي يقولوا أي كذا خان أدي زي يقولوا هرقف أبو زي يقولوا خير زقاف سبيتون لنا فكو موت يفرحن عنستي أي لمنا انت لمنا خير أي سنين سبيت زي يقولوا تبنيكس نقروا حاول يقولوا فوكس بطول أي كمان دخاز بلد كان عداقا 5 سنة كان سبيتي انت تزاربت تمثل انت سنكت كذا تمثل عدي خادم ساتركا أبوي بل عدي خادم ناتين سبيتي تفضل نبرك بمستقبل شو يلا نغيبا قال قويتا خياتي عاد عايت السلام ما ينربي عندي نابنو قال استبق فري مس اسقي خمسة مخرج فشفت بالبوالن نطلت بالبندن حاولين نحضر قرما كابليتي مخري كاب سبيتي ساي وناديت ساي ونادي لي فلتو عم لفسي عدل زي قلو عباي فترلو مسبيت تمسي قبلت سبو مس من قصتي سبب سهل مرت سبو نقول سيد بوينت كسو سبيت زي بالكم عيت برسو أبوز لا سايو أديوز أديتو بيتبون أي نبر تتبلع تتبلع لك أكبر أنت تسلمت من سبيت سبب أي بترد عشقيو جنت جعلنا ቡራታ ማዋጅን ዘረባታት እንዳገበርና ካብ ምስኡ መግብን ገለን ከንልዕል ሰለስተ ገለን እንዳኮይልና እናና ስራሕና ካ እንዳገበርና ካብዛ ክጅምር እዚያ ቴብል ከድኩም ስጋብ ትመፅእ ግን كما قلنا صح بحضرتك
ሰለሞን Good afternoon. كما يوعينا نكوعنا بشاشة عمتنا يماتنا كعنا بتعبي دست بلا مزت أكيبنا كلاتنا زعوا لتقرأنا حسابان سنين على ماتنا ما بتعمي عبد ترى تتصاد الله بتحبرت سبني كل أحاقبا تقرأ لعين تمرتي يونايتد مقبرة بتعمي دمسكنكم زي محبر محمد سلامن سيساين بتعمي دمسكن I think I hope كم زيجرنا نتهزبنا نغابعنا نغد ميتكن كيد this is learning I think I would like to see inshallah more empowered كتقرون community نحنا تهزبنا برهان كركب بميتكن كيد كلاتنا معلدين قبل مويانا متين أبزها تهزبنا بنحقزو معلدين كريس متى نايلومي صار بدي مثلا لغدما wealthy mindset بلي كبيركا حتى ما تحسسات حسب مالتي حتى ما تحسسات نقولنا كميجرنا نحنا برهان ربيبنا وي كم زي تبعت حساسات حزنا صندوق الميت نغير مالتي سبي عوضي بعد مالتي تكسر على عرضي على investment head of investment أو على boutique investment بتي حتى نقول كلنا حاجة كوني زين تاي مالتي حتى بزح سب كم زين تايد حتى بس حتى تعرفان راتيم فيرس لتحقق مالتي 4 hours book to تايد بالليرو حتى سي حدا CEO كبابي سلسة بيتشح خفلت غويلو and عصر شو من ساعات غويلو سرت غويلو جزء part time في جزء جد هاي at the same time كا هذا 4 ساعات بساعات معدل سرت at the same time continue to freedom control the law نسي يهبتن مالتي even though 4 ساعات سرح له less money كبابا 5 شهر خفلغون نعم نسي قد he has more freedom أجهات تغنبر كلانتاي إتي freedom مالتي نعوخ نقبركاي كذبين لنا مالتي time control and freedom نسي هبتن أبزغان تايم لازيات تكم شارت عيزة تتير له عند حرينا يو أبتي 4 عمت زي بانك أوف إنجلاند مستمسرته إتي باوند زي حتى باوند عزنا لنا كابي 7% تقولي لا مالتي جتي purchasing power ويك تقول تقول مالتي هجي ستايلر إيكا مسكيزة إتي جسم عند خراب تقول نبميتنا مسكيزة دا حيوان دا نبميت متى so جسم نقول إذا من تايك نقوم تولنا we have to invest it we have to keep it somewhere money at the same time container the average house at عادي أربعة مربع قال إسرائيل شو حتى شهريو حاجة قدي أنا كنت بيت تسعة شهر أنت يتسليك أبدي ها wealthy mindset هجامة زينو the main point is at least كذا هذا ما يجزامه you are set to be up to the right work money the power of investing market the investing can we can the stock market مجمع ناي نيويورك اكسشينج كجمر كله مي كستشوف تميت 30 سنة عن $1 invest كرنا نو كلا إسرع مليون market just time the investment very powerful way you need to get the كات عبيات غير مالتي so نحنا خاصة ما تي long term جيزنتن تجذبنا كابسين نخاف نبلو كنت عن تويدي والكود ما inflation بلا invest تجرنا over times ولا تباورنا حتى pound نريد لنا معرفة لي أو بالمعرفة. As I didn't tell the millionaire going to Hong Kong, there is few ways you can do it. Of the normal would سبعة عادي. سرنا 4 universities جمرة. كثير pound in the invest here 100% عن ولا كثير مالتي. I wish the 13 عامسي إذا كنت تبي contribute to government or invest together كوالي million pound so normally outside مبزحت إذا سبكتورة أول تخلو millionaire كوي ويت مالتي so this is the way we should do it عادي the capitalism it's more about participation we have to participate in the economy the company that كعبها الوارما كم ملة لغات هاتنا يحبون مالتي
legendary investor Warren Buffett ፈልጦ ተኾንኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሂወቱ ኣነ ብዙሕ ነገር ከምዚ ቀጣይ ይከታተለ ኣብ ውሽጢ ሙሉእ ሂወቱ ከባቢ ኣብ ውሽጢ 58 ዓመት ዝሰርሓሉ ሕጂ ወዲ 94 ዓመት እዩ he made ከባቢ 300 decisions ማለት እዩ ካብተን ኩሉ decisions እተን 12 ግን ኩሉ ነገራቱ ካብተን 12 እየን 12 ኢንቨስትመንት እዩ እተን 12 በሊ ta Coca-Cola ንፈልጦ American Express ማለት ናይ ክሬዲት ካርድ ዝገብሩ and Apple ማለት እዩ ሕጂ ተንከል ንፈልጠን እንታይ እዩ ደልየካ እዚ life is asymmetric ማለት እዩ overall እቲ ብዙሕ ነገራት ንገብሮ ውሕድ ብዙሕ ነገራት ወላ ሚት ነገራት ተጌርና መብዛሕትኡ ግዜ ሃብትና ገለ ካብ ውሕድ ነገር ይድመፅእ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኢኮኖሚ so if you ዝኾነ ነገር እንድሕር ረኺብኩም ወይ opportunity just make sure ኩሉ ግዜ ትጉዳልኩም ፊሉ ትምዓት ብልወኩም ይኩን at the same time as እንታይ ንርኢ እቲ ስታዲ ሓደ ፕሮፌሰር ዝገበሮ ከባቢ ናይ 100 ዓመት ማለት እዩ ከባቢ 40% ካምፓኒታት ኩለን ኮርፖሬት ገይረን መብዛሕትኡ በህቲሙ ሕጂ ንሕና ኣብ እንታይ ንምሃር ከምዚ diversification is the key to long-term investing ሕጂ እንታይ ንሕና we have to participate ገንዘብና ኣብ ኮፍትብል we have to invest ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ንስኻ እቲ ገንዘብና ክዓብቅል ማለት እዩ እዚ ኻ እቲ ቀንዲ እንታይ ንምሃር መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ ክትሓተ ከለካ እንታይ ድብለካ ኢንቨስት ክገብር ከለኹ ኩሉ ግዜ ገንዘብ የብለይ ገለ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ዶላር ወይ ድበሃል ነይሩ ኣብ ዩኤስ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣፅራያ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ማለት እዩ ክሊነር እዩ ደሞዝስ 45,000 ብዙሕ ኣይኮነን በዚ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ ናይ ዩኤስ ክንሪኦ ከለና ግን እንታይ ኮይኑ ቀፃሊ ኢንቨስት ይገብር ነይሩ ምስ መተ ከባቢ 8 ሚልዮን ገሊፍሎም ኮይኑ ሲ ኣብታ ዝቕመጠላ ዝነበረ ንእሽተይ ከተማ ትድሃብተመ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ገይሩ እንተሪኡ እቲ ሲክሬት ናቱ እንታይ ዲቪደንድ ስቶክ ዝበሃል ገዚ ነይሩ ማለት እዩ ዲቪደንድ ስቶክ እንታይ ማለት እዩ ተን ካምፓኒ ዝኸፍላ እቲ መክሰበን ዝኸፍሎም ማለት እዩ ሕጂ ስኻ እንታይ he never sold ኩሉ ግዜ ኣይሸጦን ከምዚ ሪሴሽን መፃሎ ገለገለ ይገብሮ ፓኒክ ኣይገበረን ቀፃሊ ኢንቨስት ይገብር ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ክንደይ ደሞ ዝወስድ ኣይኮነን እንታይ ትቐንዲ መጀመሪ ፓርቲሲፔት ይግባር እዩ ኦቨር ታይም ከዓ እሱ ኮምፓውንድ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ And at the same time, as in time, over time, the stock market more likely to go up long term. The probability is higher. At the time, the stock market جمر كله تريالها معات وجه معات كلام ليه قاتل بعالمنا مالتي بزق على حجنا ريال النامزنا إيران دكايد ولا دي كلا دي بزق نقري هاتري كده over time the stock market ترياله ما بزق lines it just keep recovering and just keep going up مالتي and is it agent type or S&P 500 بالله كبابة حموش نتي company that كريا هلنا the average return type هلنا كبابة 9.5% at the same time the average investor كبابة 3 بيشيش فراي contribute كيرو it's a reason كان time مزاج سب panic سلدقبر it's 6% is emotional cost مالتي so when we invest, we have to be disciplined and we have to invest long-term. As a continuary, it's the best time after stock market Mr. Gerkan is could be quite dangerous money. You see, I started investigating now which the Kabe Arba Ahmed can they want to get a Kabe Shirin design show at the show one it's an panic going again. Kabe Hamsa Malta Mr. Gerkan. They will pay pretty much 48,000. You have to be consistent, you have to be disciplined. And how do we do it? It's cost average, dollar cost average low money, Katsaliti, Ragams word color, together money, Kidim Kolohat, together, word Kolohat, together, overall, get the average not can't tie the forward, stable money. And that's the key to do it. The best investors can tie to the recati to public one investment malady. So do not sabatium way the rest of sabatium quality. I didn't tie the reca, team of Zatus of panic gabbery, way was a trade gabbery. So to find it the best investors in time, they don't try to tie it.
ዕዳጋሲ መዓሲን ወረድ ገለገለ ክብሉ ይኮንን ጀስ ቀፃሊ ዲስፕሊን ገይሮም ይገዝኡ ማለት እዩ is our final charge not entire. There is a lot of advancement in it. Quantum computing, new AI, new kind of time. دحرت سبنا ግን aware ከሆናል ወዝ ብትቆመሉ በላም ኣብነት ሕጂ በዓል ቻት ጂፒቲ ክላውድ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮን ከባቢ 18 ፓውንድ እዩ but at the same time the AI ብዙሕ ነገራት ክገብረልና ኮይኑ ወላ እውን ንሕና ኣብኡ ተጠቂምና ሕብረተሰብና ክንሕግዞ ንኽእል ኢና so I think the disruption ይመፅእ ኣሎ ንሕና ግን be aware ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ነቲ ሕብረተሰብና ድዩ ወላ ብትግርኛ AI ኣሎ ድዩ ካብኡ ተጠቂምና ድዩ ገለ ክንገብር ክንክእል ኣለና because እቲ ሻሎ at the same time እቲ ኢቮልቭ ተደጊና ድሕሪት ክንተርፍ ኢና ድሕሪት ተተሪፍና እቲ ፀገም ማለት እዩ ጉዳይ ናይቲ ቴክኖሎጂ ክንከውና ማለት እዩ And finally, how do you start? ማለት ሕጂቲ እቲ ነገር እንታይ እዩ ከምዚ ዋረን ባፈት ድበሎ ሓደ ግዜ እዚ legendary investor ድበልኩ ዓንቶይ ኣብ ሂወት ከባቢ ሚት ነገር ራሊካ ክትገብሮ ይትኽእልና ግዜ የብልካን ከባቢ ተን ክልተ ኣገዳሲ ዝኾና ሰነን ኣገደስቲ so እቲ ኣገዳሲ ድበልክዮ ንሱ ኬርካ ሰዓቦ ንዑ ግበሮ at the same time ካብ ኩላትና ጊፍት ለን እዚ ኣምላኽ ድሃበና ጊፍት ማለት እዩ ንሱ ምምማይ ኣመሜና ክንገብሮ ክንስዕቦ ኣለና እዩ ፋይናል እንታይ ክብደለ እቲ ፅባሕ እንታይ ከም ደጋጥም ኣይንፈልጥና ዝኾነ ነገር ተሎ ኣብ ውሽጥካ ክገብሮ ትኽእል ድዩ ክገብሮ መደብ ተሊካ it's the time to do it now so I think the best one is to begin now and to start learning ማለት ቀዳማይ እንታይ እቲ beginning of wisdom ድቦ እቲ learning So we should learn and learn muskonnaha neti ሕብረተሰብ ናብ ዝመቲናha ንምሮ ንኹላትና እንታይ ድባል ንኸውን So thank you Mazen overall I think happy anniversary ብጣዕሚ እንዳመስገናና keep going strong ነቲ ኮሚኒቲ ናትናha ከምዚ ዩናይት ብዙሕ ሓሳብ ኣምፅኦ ነቲ ህዝብና አንክሖ ከምዚ ናይና ንቕድሚት ክንከይድ ንኽእል and thank you እንዳመስገንከ በቃ thank you very much ኣብዚ ከዓ ቀዳሚ ትረኽቡኒ ኣብ ሳብስታክ ኣለኹ እና ናብቲ ጉግል ኣብቲ ዩቱብ ከዓ ኣለኹ እዚ ፖድካስት and I spoke about exceptional businesses and so on ማለት እዩ thank you very much Yeah. ብጣዕሚ እየ ከለልና ጨዋወት ብምቕፃል አቶ ጳውሎስ ብዛዕባ ሳይበር ሴኩሪቲ and ኢንተርኔት ዝምልከት Med byrå Hansard. ኣስተምህሮ Then you're right back. What is that? So no do that, but look. Okay. Okay. ሁላትኩም ናብዚ ነዳሕሽኩም እተዋሙት ዘለኹም can you face this way because Snap. okay ዓሰርተ ደቂቃ ዘለና ትንሽ so hopefully somebody is given the paper so ሓንቲ ሽልሕ ዝበለት ወረቐት ክትረኽቡ ተስፋ ገብር so anybody here okay okay I think anybody have a computer a phone anybody can have got a computer or a phone can you raise your hand a computer a phone iPad anybody you don't have any phone that side no phone how about anybody smart TV anybody with smart TV okay مو معلم زربه بزعبة اي تي زي بعبالين اي تكنولوجي سي صعبي يبدع له yeah
معبالنا تكنولوجي نتصبق دانو ويس نحمقنا اوكي ابزن دحرينا حجي اوكي ابزن دحرينا حجي تكنولوجي كساب اب تمرتي اب سايبر سيكوريتي safeguarding finance banking social media economy politics artificial intelligence military and health حجي تكنولوجي اب كل ነገር አትይሎ ኦኬ መብዛሕትና بحلفي ሰብ ሃገርና ማለት እዚ ቴክኖሎጂ ጽቡቅ ጌርና ይንሕዘልና ኣለና ንሕና ክንጉዳይና ነቶም ንወልዶም ኣቆልዑ ከዓ ክንጎዶም ኢና ምክንያቱ ስለዚ ንሕና ንፈልጥ ስለዚ ናይ ሎም ዓመልቲ ናይዚ ንሪኦ ዝሪአኩም ዘለኹ ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ሲ ኣበይ ክወስደና እዩ ኦኬ ከምቲ ቦታት ዝብልዎ መገድ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ረከብ ዝበሃል እንድሕር ክኢልኩም ኩሉ ሻዕ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ንእሽተይ ትምህርቲ ኩሉ ናይ ሓንቲ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት ክትኣትዉ ፈትኑ ኦኬ ሎምዓልቲ ኣበይ ከተኩር እየ ኦኬ ሎምዓልቲ ኣበይ ከተኩር እየ መስለኩም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ደቅና ዘለው ሓለዋ ንደቅና ከመይ ጌርና ንገብረሎም social media نعنا نتايو يردستا social media and cyber security okay حكي دقنا أبيت مرتين تايمز مهار زلو نزيني أتو كيري لما عالتي الطفل تفي لغزارة عسد راد رحين اللواني أوريديشن منتبزعي خوني هار إقرما قدنا دماني زي artificial intelligence انتهينا عنه تلاقينا دي خون Okay, it's very dangerous and very good as well. Okay, ስለዚህ እዚ ኩሉ ኣቑሑታት ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ገዛና ኣሎ ኩሉ ከዓ ኔትወርክ ኣለዎ ሓደ ሰብ እንተደኣ ደሊልና ንዓና በዚ ገይሩ ኣብ ገዛና ክኣቱ ይኽእል እዩ they don't need to come to our house. Okay, بتليفون كأتونا خيل بزين ناي جوجل كأتونا خيل بالكمبيوتر كأتونا خيل بتليفون بآيباد بكله ولا ناي دقيقة مبرد كمان كأتونا خيل مناتو زي ناي دقيقة إنترنت الله أوكي سلزي education دكنا homework ناتو على إنترنت دكنا lesson ناتهم على الإنترنت training على الإنترنت exam على الإنترنت parent account and school payments بتوم حجي عدشتي ولد تزلفوا إزي لميدكم مقطع لكم هناتو كل payment كاب accountهم عبجزهم كم تخفلوه أنا قديس دراري لهم دقوم صمم وعلوم مخنياتو the parents they don't know how to use parent pay أتبعتي مرتقان حسد راح أصر علو عند حركة أكفى فلا زيت في الكونكاز متيز حق زكاين أوكي لو ما عرفتي عدلنا سلام مع حسن غيركم بأنا أخطر قبنات خلو والسلام كالمعات تعدماتنا متينا نزيتات كناريكم شكرا بلنا لو ما عم نايلوم نحكي كتف فينا نحلفوينا اوكي اوكي مباركس ابيت مرتي اوكي نحر كله الكترونيك كوينو كله الكترونيك نحر دا اخوينو تبيت مرتي شكرا رفيق اتي نحن دكنا نسجلهم قولنا اخونا نمسي شكرا كوينوش انت من يوزي تمرتي أبسط جيوان أنا تمرتي زكاة الله دلو أنا وي كنت تمام violent pornography أما أسأل تنقل عبو مرأي لمن تاي they have a phone they have an iPad اليوم كان ربطت جمر اوكي
السوق قبل اللي يودي إلى أنا آيباد هو وكيف أبروك بس كيا إني بلو على فلتنا يمني حال ودي إني 5 خوين كتب لا يتكلم أنا بروفيسور أنت يبلسي نيشتي أنت آيباد يبكر ودخا بزول حتى عاشر تصاعد يبكياسي نتقول أبشر قد يبكياس خد كهين بسمع كلويك من يخاف زي أدي ويحفتي ويحوي ويابو ودو قد يفو ناب أبشر ناب زمت نبر أنا رافع غير آيباد كي وقت خلنا أوكي سلازي دعيو أنت علوم رحمن ربح نفسهم تكونوا سكر يجمر بوغ تعرف يجمر أوكي مزاي فلتهم سمات كزارف يجمر أوكي دحريو آرآيات تكونوا مودلز تكونوا خاب تكزارين ودي تقاقي خلقها إذن كتير رمال لك سكلهم يدن مناتو أبو ما يمتعتهم زلو أوكي سلازي آرآيات تكون لك دحال سكستورشن صوتاوي مزنقع أنا أونلاين كيني مش حد الراخب عدمي ود عمسان كله ود 10 سلسلتين إلى مسؤول 10 سلسلتين يزارب قالتي اسكقدان كسكري ناوتي يبلا in my camera is recording سمعت قنو I think أبزك كباب مانشستر في برمنغهام مثلني إن حدا هم مرغبا ما مثلني ود قال 10 4 عامتكم قبل أوكي هذا الشيء بدبدب أوكي سلازي إذا تعرف إسقمولو وزي زتري وزلهم أنا جزء اللي نبغى قلت كل سلزلهم نعي تفرح عن جزء artificial intelligence تبله إذا artificial intelligence شيء حتى 250 سنة تجمعه أوكي 1950s حجي لح كمبيوتر 1950s لا تجمعه كمبيوتر كائن تاي حيران تاي data مكمل very interesting again أنا شنج عتا 250 استولدوا بزحان سبات مبسطوا ويتمالوا حقنش ناتهم ديتا لنا انت يتمكرون يرو انت عينت ديتا تريقبر يرو انت عينت أشغال على القبر ازخل ديتا تأكيب له that's why chat GPT chat bot Claude and كالوت كده خلقهم عندنا قلت حتى واشون شو انت انتلقوا okay so دحريو السوشيال ميديا نيشتي ورقة يبقى لهم كلها كيفش anybody has got a paper small paper that we took around there is this guy doesn't have one نيشتي ورقة سيبكم نيره anybody doesn't have a paper مهنياتو كلن دوتين زي نوتبوك وسدي this is £5.75 so it costs a lot so yeah زي نوتبوك عزلكم ماتس لذي انت عايز بلد له سوشيال ميديا محبراوي ركبات بوزحات سوشيال ميديا حلفي أب هاجرنا أنا بوزح جزء أمناتنا تو كيسي زارب أوكي بوزح سوتي تعرف يزارب جن حسب سوشيال ميديا الحرمتها it will never get deleted بوزحات سوات أبزي كسكن ويسألخن على فيسبوك على لودو أنت تقولين أبزي أربعة وعشرة مرة بقولين ما كيمش كده سلاسة نيمر على إيرتروان توري خادرز إذا تكلم معها social media أسأل لكم especially Facebook and every is better to take it out now because AI is going to use it to manipulate you seriously okay so the artificial intelligence will come is here as well okay there is a story بقدامي حاموس نا artificial intelligence conference نيربزعتي just for one day okay شو حتى meeting اللي نكون سبات نيرنا أو على normal programmer نتاعي كيرو زخون artificial intelligence ناتو agents تقبر تخليها أنا حكي I can create an agent ثلاثة أربعة حتى program غير agent كسر أخذ إذا agent زين تايقبر راهب يا أمور history يحلوا ولا that's it I can get the whole life ناي راهب كم تنخل
Como raise a hawen. Just agent. And then what I can do, it's agent natay, I write it as Miss Agent Naisi, come to pass go. And then I'm out. You got from sure. I have finished. What day? So we have to be careful of this. Okay. Is that 100% active? Can they go on Dekna, TikTok, WhatsApp, Zoom, Amogos, Instagram, Discord, and Snapchat. Yeah? Okay? It's a mercy. There's a lot of it's not going to be fair. So, you can Google it if you want to, okay? Social media the money, megadi tilbom allohonotum hackers. Okay. Social media, مدفعتي نعيسي يفتر منهم. Example is the pretexting زبعة. Sorry. Okay? Is it pretexting زبعة? Okay? Isn't I قبر نعيم سرخبني على social media email ويدما بتناي فيسبوك يرو كمبيوتر كا فيروس الله ويبنني. شعو أنا تسكيفة فيروس الله وديله تحقبر لني إذن قبر لني بقى كمبيوتر كفترنا إذا قبر الكائن أبلوه تمليسو حمش تبيتي شدش تبيتي خفل مالتين. So actually I created my own risk. حكمش. All right. The same biting, telegating دمانة مالتي is what is سبعيزي أنت فلتنيو قل حادثة للدحرية ومسيقى خيل مالتي صاقنا يتفلتنا. Okay? زخون الدوكومنت نحرقو حفكم دايفين دبهالزي. انت يقولوا نزي رسيت ناتكا باسبورت ID زلو قلمن دا أرخيبهم نعوتو تقيمهم بانك أكاونت كفيتو بانك جنزب لك. جيجا ريمني جيجاناتي ولا قبل جيجانا يزاقو حف. Exactly. قال يمكن بعد واحد كان كيف وصل وصله نسيت غوني نانجي. Okay? Is it the money? Business impel compromise قبرخا. إذا كان تايز قبركا بقى نتي business ناتكا كندزي باولوس كندزي سلدرنا يلوم خلوا يلوم نتا سكرتير ناتي بخومو يسرقوا مالتي. Okay? أبزت تحتي رومانس سكاميني بخام. إذا رومانس سكامين دماني أنا ناي example نايومي حفتنا سئل الركب لحار كم قال إلى إيميل الركب. sorry. نايوم ركبه أنت يقبر أنا I managed to get all her information. Then I start to send her emails that I love you, I like you, and so on and so on. And then I will ask her money. Okay? ብዙሓት ሪኹም ኣለኹም ከም ገይሮም ዝሰርቁ ክንደይ ሰብ ዘዳኸሙን ነው። Okay? So cyber security ንሕሪልና ድማኒ ብዙሕ ግዜ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ዝኾነ ኢሜይል ሊንክ ዝኾነ ዘይትፈልጦ እንድሕር መፅኩም መጀመርያ ኣስተውዕሉ መን ይሰይድለ ድሓር ሕሰብ ኣይትተሃወኹ ገሊኦም ይህብኹኻ ሕጂ ንሕዲ ሰልካለይ ነዚኣ ንሕርጊ ገበርካያ በቃ እቲ ባንክኻ ክዕፀው እዩ ከምዚ ክኸውን እዩ ትሰብካ ክመፅእ ፓስፖርት ኣይትወስን ኖ ዶንት ባይ ከምኡ ዝብለካ ናይ ስራሓት መንግስቲ እየን ኦኬይ ሕሰቡ ድሓር መኽበሩ ደውሉ ንትፈልጦም ሰባት ደዊልኩም ከምዚኣ ስንታይ ኣይትረዳእትን ኦኬይ ድሓር ሕተቱ ኸ example ድሕር ተሓፍርኾምኩም ask Google ኦኬይ ድሓር ተመራመሩ ኸ okay that's very important alright ድሓር ኣብ ሳይበር ሴኩሪቲ ድማኒ እንታይ ያለ ፀገም ቫይረስ ኣሎ okay spyware adware ransomware እዚ
mean, كنا وحنا يساعدنا جن زيا بحث زيا ransomware تبل إيميل سجلكم يوم ويدما أف تليفون لينك سجلكم يوم لازم اللينك مستقدكم yeah it's finished that's it تليفونكم بمولو يتعز okay ስለዚህ ኮንታክት ናትኩም ይስረቅ ማለት እዩ ብዙሓት ብዋትስኣፕ ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ረኺብኩም ትፈልጡ ትኾኑ ንዓይ ቀዳማይ ሕጂ ሰለስተ ሰብ መፂና ሓደ ካብ ሮማ ትፈልጦ ዓርከይ ሓደ ድማኒ ካብ ሜጀጎሪ ዝበሃል ቦታ በዚ ቦዝኒያ ሓደ ካህን ኣለዎ ሓደ ዓርክና በቃ 500 ሕቂ ስለ ዘለይ ምክንያቱ ኣብዚኣ በፂሐ ኣለኹ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ኣይትእመኑ መጀመርያ እንድሕር ኣነ ዝኾነ ሕጂ ንኣብነት ናዮሚ እንድሕር ዳ ክድናን it's better ናዮሚ to ring me ጳውሎስ ከምዚ ኢልካ ዲኻ ኖ ቴሌፎን እንዲያ ከምዚኣ ኮይና ኦኬ ብሕልፊ ዓዲ ጥልያን ዘለው ብዙሓት ዝሓለፈ ወርሒ ብዙሓት ኮይኖም ከምኡ ኮይኑ ይረሙ so just be careful okay ድሓር እዚ ኣብዚ ኪሎገር ዝብል ብዙሕ ክስታይ ኣሎ ኣብዚ እዚ ከዓ እንታይ ገበሩ ሓንቲ ሶፍትዌር ይሰዱልካ ድሓር ኣብቲ ኪቦርድ ናትካ ምስ ኣብኡ ትለግብ ደቂ ፀሓፍካዮ ባንክኻ ገለመለ ኩሉ ያ ነቲ ሰብ ትሰዶ ማለት እዩ so you have to be careful alright ቅልጥፍ ኢለ ኣብ AI ክኸይድ artificial intelligence ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ንስ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ንሰርሖ ንኽልጥፎ ንሰውን ተማና ዝሓስብ it's a computer program that's AI okay ሕጂ ምስ ሰብ ከመይ ገይሩ AI ከመይ ገይሩ ንሰብ ድበልፆ AI ኣይደክምን እዩ AI ስምዒት የብሉን AI ኣይድንግፅን እዩ that's very important ወይ እዚኣ ኮምፒውተር ክትድንግፀላ ንሒልኩም forget it በኺኹም ነቢዕኹም it doesn't matter it's a machine okay so be careful ድሓር AI ሕጂ ኣበይ ኣትና ኣለና AI ኣብ ጥዕና AI ኣብ ትምህርቲ AI ኣብ ሕጊ AI ኣብ ፋይናንስ AI ኣብ ሳይበር ሴኩሪቲ AI ኣብ ሚሊታሪ እዚ ናይ AI ኣብ ሚሊታሪ ኣብዚ ናይ ዓራቅን ናይ ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ probably you can see that ንዓኹም ዝሕባእ ኣይኮነን okay so AI ኣብ ኩሉ ከኣቱ ብሕልፊ እዚ ኣብ ፀሊም ዝሰርሕ ሰብ yeah ባንክኻ እንድሕር ተእትዎ ኮንካ እንታይ ድባብ they will find you immediately okay ወይ ሓደ ነገር ክራይም ዝገብር AI ገይሮም ድሕር ትራክ ገይሮምካ they will find you immediately and then they will track everything okay so be careful ድሕሪኡ ኣብዚ መዘኻኸሪ ክንደይ ሰብ ኣለኹም ኣብዚ ጉግል ዘለኩም ጉግል ኣካውንት ፕሊዝ ሓቂ ተዛረቡ everybody Google account. Google. Okay. You don't know it, but Google account is learning you at the moment. AI Google account is taking here. Cybersecurity expert warned that most of the Gmail users don't realize that all AI setting is already turned on. So the AI setting on is tracking you everything you do. Okay? So if you go to, there is a YouTube to show you how to disable AI in Google. So let's say on Google, normal your story is already out there. Already what you know. Okay, AI says, AI keeps all its own database in a program called LLM. LLM can't have large language model manager. Large language model you can see that boxes? That's LLM for you. It's a database of unlimited information since 1950s. Wow. Okay? And there is one problem with artificial intelligence. There is one problem with artificial intelligence, and that is generative AI. Okay? You see these people here? Okay, sorry. Okay. These are children who killed themselves. Here, all of this.
There is one in BBC. There is this guy who was 14 years old. Okay? Because you should not underestimate ChatGPT, chatbot, and so on. Generative AI is more dangerous than anything. Generative AI, እንታይ ክገብረኩም ሰብ ኣነ ሕጂ እዚ ወዲ ንኣብነት ክልተፊና ኣብዚ መሰዲ እዩ ዘሎ መን እዩ ንወዳ ንሱ ኣብ ገዛ ቡና ድዩ ዝኽርዩ ስለ ዝነበሩ because of their mom and dad they are always arguing. This guy created a generative AI of a beautiful girl. So every time he has got a problem, he goes and checks with her. Yeah, you can find it. Just type generative AI incident, you will see the whole story. It's in the YouTube. And then one day, just start flirting with her. Flirting ማለት ፈልጡ ዲኹም ናይ ቀሊል ክዛረብ ጀሚሩ ናይ ርስሓት ምስ ኣኽጃረብ ጀሚሩ ፈትወክል እየ but it's just a machine. اس كمبيوتر سي بقى سمعي صوفتا يقبر جميلو مالت اما داتا انس مساخه تزلو تتخون يلوا موتا الوري مساكت كلس موت على كايلا تخيل تحنيق he went and killed himself. Okay, so we have to be careful. That's why here abzi adri walhum all our children have got an issue here, this decision fatigue. Children, they can't decide because there's too many answers. A chat boss, chat cloud, chat this, chat that. He can find mahat hasabat izruk. Okay? Identity confusion. AI doesn't have identity. AI is not Ethiopian. AI is not Nigerian or AI doesn't have a country. So, identity is all. Okay? And false authorization. AI ክዛረበካ ምስኡ ኮሙኒኬት ክገብር ምስ ጀመርካ ከምዚ ኣውቶሪቲ ኮይኑ ይስምዖ ማለት ስለዚ እና ኣውቶራይዜሽን ስኻ ሕጂ ንእሽተይ ተኾንካ ከምዚ ተገበርኩ ኾኖ ከምዚ ትገብር እምበር እዩ ኣይሰምሽ so and then you get hooked up. Okay? ኣእምሮና ክልጡፍ ሽዑ እንታይ ገብሮ ይሕዞ ማለት እዩ So it's machine. Okay, so we have to be careful. What we need to be careful is so we have to be careful how our children they're going to communicate. Okay, ስለዚህ we have to be careful. There's one thing last ክነገረኩም ዝደሊ እዚኦም ቆልዑ እዚኦም ቲክቶክ ዝሞቱ ቆልዑ ራይውን this guy 1 2 3 4 ሓንቲ ጓል ሰለስተ ወዳት ኦኬ እዚኣ ጓል ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ነብሳ ትሓልቕ ዘላ ኣብ ቲክቶክ 15 ግሩፕ ኮይኖም ቻሌንጅ ይገብሩ ውድድር ሕጂ ኣነ ኒያም ናይ ተገለ ሎመዓልቲ ኣነ ሰለስተ ኣስፕሪን ወሲደ እየ ሎመዓልቲ ናይ ዮሚ ናትከ ግይደ እዩ ስለዚ ከምዚኣ ገርኪ ንሓንቲ ደቂቕ ፅንሕ ብልዋ so and sorry anyway إيه point. مزازم يغنى كان يدفع. Thank you very much. First thing I mean, Paulus. أبا سمهروي قازنا كنت دغلو زقبا سدرا كنستم حللو زقبا نغري بمقتصر الماز بزعب أوتيزم إذا استمروا كتابنا هسر عبلا ناب مدرخ يقدم
Alright. Yes, yes. You know that? What? ሳብ ማስጋር ዝዳነው አቶ ታደሰ ግጥሚ ናብዚ ክተቕርቡልና ብፍቅሪ ይድሃል يقنلي ناي قدم ناي أبا تكابو أباي بشحنت ساعة ميتين عسر حدا تولدهم عب 58 عمتهم بشحنت ساعة ميتين 29 زموتو ابن عد سلم عدهم فلوت فلاسن قد من نور نعلم عقل بي نعلم عقندي بس السعي سجن متراوي تمن بفقرن سناي تكبارن كنبرا خمس قبا نمستمهار للصحفوا قتني كم تتبن أي سجا تقبريو مواتي تفلقي تصدري بالبسيط تي الجهاري بس ما سيت تفلقي توزري قدفكي تفكري بس لا تفكري من نفسي هني تقدر نفسي برس حس سقا تبعري بزيت نانجيت فانا زيت انكا ستريني تصخري كويس تسمعني تخافي مريت هتستبري فتفكروا فيك تعندري أسرع تقبري ساعات على الناس كوشري ناس من مرمس تشاميو تقبري ويزرو موت كلاس زقلسان نونس سنة تقبري أسرع تقبري بنفد فاينانس وازخي يوم أني دفاع حداري هبنا قدا بصف دين التبري بس سماي سفري نصنعيو زيت مرمى أي سيجار قبري مخني زي فتو ترفوح عن قبري ويلخي نفسي عليكم كتسافي من يسقمو أكيد فتاري نزل عالم تفعل بدنا صار عمري عشر كاس نابزي تفق وهري أي سيجار قبري قواسا منفس كيني زيت فري بخينو وغطا بخينو فتح أساري نايلو وانس تنشكون تمر هاي استيقات قبري الآن تقول بالكتب لمستاوز أكتبو تزرزري بس ما يورو كون قبري هاي استيقات قبري أنتم أي تقولون أثناء سفري حدي فترة قبري قالوا ابن نفس علي صبري لتا بوس مسكن انت تعرفت بي ان شركا بوازا زقروتا ان شركا بوازا زقري تسوي تقول لا مدري اي سيغا سيغا ابا تكاو ابا يا اجني ሰላም መጀመርታ ንማህፀን ኮንግራቹሌሽንስ ሻሻ ዓመት ስለዘብፅሓኩም ውሃ ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሓት ብዙሕ ናይ ለንቅም ከዓ አንዱን ስለዝረኸብኩም ከዓ ወልዳን ኮንግራቹሌሽንስ የአኔልና ከዓ ኣኽቢርኩም ስለዝዓደምኩምና ኣብዚ ክልተ ምሳኻትኩም ነዚ ናትኩም በዓል ክንካፈል ከዓ ስለ ዝዓደምኩና እዚና ነመስግነኩም ኣነ ከዓ ሕፅር ኣቢለ ኣጀሆም ይመሃልን ብዛዕባ ኦቲዝም ንእሽተይ ክብል ማለት እዩ ስርሐይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋሚሊ ተራፒስት እየ ብሓፂሩ ግን ብዛዕባ ካፑ ፋሚሊ ኩሉ ናይ ቆልዑ እኹም ፋሚሊ ኢና እንታይ ንገብር ፓረንቲን ኮንሰልታንት ዝዓበየ ከዓ እቲ
البارنتس مهري عندما مزينا لما أنت قلت هاي فلان شاريتينا مزينا فلان كا بارتنر مس مهترينا أحد ساقين لنا العين مو يعني لنا كلا كلهم فلان نها thank you yeah نتيم فلان this is basic لهنا إلى نزارب دلنا ناي في أقدم ناي أوتيزم ملكتات الرأي تايو مجمرة شمون طبعا أوتيزم تاي مجمرة ناي سمعت بقى أوكي ناي نيرو دايفرس أجمي أوتيزم حما ما يكونن انتاي رأى فلي نتي هجي أتي ناي نيرو دايفرس حدا خبتي نيرو دايفرسيتي أوتيزمي بل بزحي أوتيزم على ADHD له ديسلكسيا ديسبراكسيا هذا كله لوجن لو ما عندنا أوتيزم إنها تكون أوتيزم العفاب عملتش بشرحن عملت ثلاث صبح قال لهم كل إيمون ذرأت ملكتها بفرحت وجزي ولد انتاي بلفا أتي ولادي سي لنا شو من تروح كله خزارب جميل نيرو دحرقن أب عملت قال مسبز حس ندحري تملسو يبهاد حجي حدا كافتنا أوتيزم ملكت ويك عناي أوتيزم أجم نقدميت كيدو ندحري تكمل لسخلي تصبق كيدو اللي على اللعبة كهول لخا مليسو ندحري تزنبرو كله كأفخلي كان مخنيات كأبتوما نتسلز قلت كتبات تخون كنتخون بصح نقرال الولد زبلومو كابتسقى حجي تزنعي أيكونن اسمه كاب مجمريا ناي كاب مهتنات حيزو زقاتم نقاري لك أولد مسوال إما لازي نخيط حزواتهم ولدي بصح ينقر أكترساشون ولا حدا نقر زرقا قصالي لازي كل كابتم الكتات كبرينا شمون تصوي كان ملسي هو خانم نعشو فلو مالتي عينهم قرئ خايك لنيم نبخا خنزيلم اي كونتاكت خلقو قرئ لنيم ويد كاويت أبيل كالم نبتويت لبل كالم نقرأ رئينيم تي أنا بوزاد لي نقرأ نعم خبلو عيشة لنيم تطبعي مشلي ديفاليت كونتاكت وحتالبوت ونعسن رئيو مالتي فقافن ميلو نعرسو صبري لنيم تسخات قبل من قصة كل وقتي نجت للو facial expression معهم تردوا معك لني مالتهم empathy يبلو من مالتها يكونن كلت ويكونن أوش أمر الدوامي قلنا هذا express قبل كاك لني مالتي بس ما زلنا أم تتصاوت يكونن بس أقعد ويفري لهم بينهم يمتصاوتون بس هيك زي تصاوت له حدا متصاوت يحيزو كل بين خون نصلي مثلا أقول أي تعاونني دايما مرزقنا من قصصات كعبورو بين أول أتي تلقى ليلهم هادو ويندرس أوصل نفسهم إلى متابعوا إذنهم حفظوا اليوم وجوجوا اليوم إذا كانت لهم مش anxiety سلازمهم ويكا شاولات سلازمهم تسب سلازمهم دعنا تسب كردو خلو في صار خاصة زي كل ويك أخذت توصل زي كل ناتي أكتبها بأمس خون تلو رعون نخمن نسخونه بيواجهوا مع الكتاب أنا عم حاسب بعد تصل زي كل كانت frustration تلعلي هذا مخناتهم كان sensory issue لهم راح نسمع مقاطع له كوين وي ببرهان وي بدنتي وي سب مسحن دهرالو وي كانت تكون تدخل عليه لقرنا sensory عطهم زي شكرون لقرنا تلوها واجد يقول لهم حجي نتسب سلزي الدقناتهم حتى تنجنا قد تنجدهم ونحب زومن يدلن مرد عيدا لي منبر في كبيت سلزخونا خابان يكونن أجل ندورحو جشون في بشخ إلى حسب قلتي كلهم أبتعتور حدم زي أسمعني ويكا دهون آلات كزارة بخايك كلهم شو ما متوقع خيال من زي بخانم أب عمتون كم هاي تقول عذر واوي كل طفل بدل هون كزارة بخايك كلهم عمل كيت كلهم كلهم لو كنت أنت طلعت مي إستاذ قبل فاهم زي
እቲ ቆልዓ ዕድመ እንዳወሰኸ ምስ ከደኻ ካብቲ ዝፈለደ ንወለዲ ካብቲ ዝኸብዶም እቲ ቆልዓ ቲኔጀር ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ናብ መንእሰይ ወይ ከዓ ናብ ግርዝውና ግዜ ክበፅሕ ከሎ ብዙሕ ምስቲ ናይ ሆርሞን ምልውዋጣት እቲ ናይ ቦዲ ቼንጅ እቲ ጨና ናይ ነብሶም ብዙሕ ነገር ሓድሽ ለውጢ ስለዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከዓ ብዛዕበየ ስኩል ስለዝኸዱ እቲ ናይ ንኣሽቱ ፀኒሖም ብዙሕ ቡሊንግ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ፀገም ስለዝኾነ ማለት ናይ ምዝርጋር ምስ ሰብ ዘለካ ርክብ ሓሳብካ ምግላፅ ኩሉ እዚ ክገብሮ ስለዘይክእሉ ንዕኡ ኣብቲ ሰከንደሪ ስኩል ምስ ከደይ ዝፍለጥ ኣብኡ ምስ ከዱ ሽዕቶም ቆልዑት ካልኣይ እንታይ ኣለዎም ናይ ኦቲዝም ሓለፍ ፅቡቅ ነገር እዩ ኦነስት እዮም ዝኾነ ነገር ነቲ መንእሰይ ምሓዞም ኦነስት ኮይኖም ክዛረብዎ ከለዉ ንዓኣቶም ክፈል ክገብሮም ክእል እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ በዚ ሽዕኡ ኣዕርክሱ እዮም ዝሰምዖም ኣይረኽቡን እዮም እቲ ጫውጫው ዝፀልዎ ካብኡ ሽዕኡ ንትምህርቲ ክፀልኡ ክእል እቲ ሕርቃ እንዳገደደው ንወለዲ ከሸግሮም ክእል እዮም ዝበለፀ ነገር ግን ብንኣሽቶኦም ቀልጢፉ ሕከም ወይ ሕከም ዘይኮነ ሓከምም ኣይኮነን ቀልጢፉ ክሕገዝ ኣለዎ ቀልጢፉ ክሕገዝ ዘሎ ምክንያት እንድሕር ተሓጊዞም ኣብቲ ክበፅሑ ክእሉ እዮም ቀልጢፍካ ምድላይ እንታይ ይጠቕመካ እቲ ምልክታት ምርኣይ ቀልጢፍካ ከዓ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ ክንከደሉ ዘለና ቦታ ከዓ ወይ ጂፒ ንኸይድ ወይ ከዓ ቻይልድ ሜንታል ሄልት ጂፒ ምስ ከድና كبرونا خليهم أو خيرنا شفتي بروسس كنجمرو نخلينا ساتو مانا نتيجة اللي خلاص بحنزقة بيمونتينو أنا كنت كمولادي فلتين ولادي استفاد لهم أساسي كبرنا هناتو سلس عمتي الوصلة عندنا أساسمن نقول أحضر لك بس أتليست ودخلت عمت كلهم بحكيتكاس ودحمش عمت خونا له ما قلتي تي diagnosis رفولو بدحريو حاجة سكركب زخم كلميو حاجة زرفولو بنتاعت عندو يس أبيت مرتخيلنا دهب نفسنا زبر بينهم أو خيلنا حاجة نحطت نخيلنا كان بحاجة زي اليوم أبتوانتي speech and language therapy زي أخبرو لهم يكون ولا كمان diagnosis يكون خلو حطت خليهم في ببرر لهم خيلي EHCP plan بهلا لزخاني لأن diagnosis يكون سرعة نبروح منهم نحن بعدنا كمولدي بنحطت علينا نروحوا اليوم على السفاري يكبروا لهم خيلي كن بدقة كن هيزاروا منهم عادتي يعني كمان التفا أساس مجوا تي فون مزملة دولة مملة على honest فينا خانن برا كنا نفني ولادنا وفياتو زي كرتونة تزرعهم مستفوس بقى أوتيزم بعلاته من مثلاً diagnose بقوم بودي بدون ويتعبالي بدلان كل بلي بدنا نون حاجة سرعته وني أنا مستوى أساس لو بس لنا بس نبغى كمان زي بدو فيني وهنا بس حس نظر أتشحتي خازم أكان هالقول بدلوا بس لذي اللي هو سيدنا يسيب عنه ما يبونه تي أوتيزم برويلة ADHD برويلة نقدر نتحرى له فين سؤال عفوا honest ممكن كم دلنا أوتيزم حنا ما يكون الفورسن life long كنا تعتيل قد كنا تعتقل كما حيش عنده yes لما حيش عنده مخنات كان تفها الدهر intervention بخير تفها ولا ترديوه مستبيت مرتي مستدكتور مستقلو تعين بحكي إله أنا بحكي أبدو تحسوت اللي تقولها potential علىهم كلهم أنت نقدر أتكلم أنت صريح ما بتعمل ما بتصير على وتزبطه بس عادي لو أنا نفضل تسلم جيسون بقول بهالناي كامبريدج بس تيجي فين بدي عصرت تعاملت في وزارة الجميع أوتيستيكي ولا عصر شو ما تعاملت كا ABCD تماهر لكن دناعشة أب كامبريدج دلنا سألين بروفيسور على من يونيفرسيتي ماجد لازم الزوجين هاي تبغى حاجة زرقين أجي لك أنا تبغى حاجة زرقين كنت تحاول مستوى حكوا زناز كله مالتي biomedical intervention بحالة ABA therapy كوسي كونن ABA therapy كمي جنا نتي behavior right ولا بحرياتو نحكوا زون أبرزا فينا تمولدي نحكوا زون نسأل manage كمي جنا نقول بمقدر ما تعجبا
ካልእ ሕክምና ብዙሕ የለን ፃዕሪ ብኣጋፍ ትገብር ኣለካ ናበይ ከም ትኸይድ እዚ ዓዲ ናሽናል ኦቲስቲክ ሶሳይቲ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ጉግል ጌርና ኢንፎርሜሽን ኣለዎ ምግቢ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግሉተን ፍሪ ኦርጋኒክ ዝኾነ ዘይተዓሸገ ምግቢ ክበልዑ ኣለዎም ካብ ስገም ገለ ወፂና ከዓ ብጣፍ ማሸላ ዳጉሻ ሩዝ ተስዓት ስለዚ ፀዓዕ ኪነዋ ክንትክኦ ኣለና ፍሩታታት ኣሕምልቲ ፀባ ግመል ንጠቃሚ ኣብዚኣ ግን ክንጠንቀቕ ኣለና ንውላድና ሰማምዕሊ ሰማምዐን ንእሽተይ እናገበርና ሸክም ገብሮ ኣለና ድሕሪኡ ድሕር ኣለርጂክ ኣይኮነ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ፀባ ግመል ንኣቶ ዝተኻእለ መረቕ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እየ ንብል ፃዕዳ ሽኮር ገዲፍና ብራውን ሽገር ወይ ከዓ ኦርጋኒክ መዓር ምንቅስቓስ ደገ ፅሩይ ኣየር ምርካብ ኩሉ ደገ ክፃወቱ ከም ዘለዎም ደገ ኢሎም ካብ ገዛ ምስ መፁ ከዓ መጠን ይቅስሉና ቪታሚን ዲ በዓል ኦሜጋ ትሪ ብዙሕ ግዜ ኢልኩም ተወሲድኩሞ ግዜ ምጣን ከይወስድ ኣለዎም ማለት ነርሲ እንድሕር ኣሎ ወይ ከዓ ሳስ ክንገብር ንኽእል ሰለስተ ደቂቃ ተባሂለና ንዛብ ንሓፂር ግዜ ዜና ተባሂሉ ናይ ኦኬ እዚ ሕማም እዚ ምስ መፀና ምስ መፀና ከይመፅፎት ከይመፅእ ከሎ ኣብቲ ሜይቢ ልዕሊ 35 ማለት ዝኮኑ ድሕር ካሪባና ኣቁተን ዕድሜ 4 ኦቲዝም ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ክመፅእ ይኽእል ዳውን ሲንድሮም ኣለዎ ካልእ ዝተፈላለየ ዓይነት ክመፅእ ኦቲዝም ኣይኮነ ግን ቅድሚኡ ክንከላኸል ኣለና ዶ ጥዕናና ብዝተኻእለ መጠን ብዙ ኩሉ ጌርና ግን ክመፅእ ንኽእል ስለዚ ኣይተፈለጠም ኣይክንትሞ ሓደ ካብቲ ሽግር ብምንታይ ብኣየር ድዩ ብምግቢ ድዩ ናይ ኩሎም ተፈላለየ ኦቲዝም ሓንቲ ዓይነት ኣይኮነትን ካብ ማይልድ ናብ ሲቪር ዝኾነ ክስታል ማእኸል ይከኣል ሕጂ ካልእ ነገር እዚ ሕማም እዚ ከምዚ እዩ ወይ ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ምልክታቱ ትብል ናይ ኦቲዝም ግን ናይቲ ሓደ ውላድ ናይቲ ሓደ ተዝምን ሽሩጥ ኮይና ጥዕናና ጥርሒና ክንብል ንኽእል እታ ደቃኒ ቪታሚን ዲ ትወስድ ኣለዋ እቲ ኦሜጋ ትሪ ብዙሕ ነገር እቲ ዝግባእ ንነብሳ ኣና ከንያ ትቐንዶ ካብኡ ንላዕሊ ኣብዚያት ሁሉም ሰባት ስም መጀመሪያ እንኳ ሰላም ተረሃብና ኣነ ሓታደት ዘለኹ ኣብቲ ናይ ዳያግኖስ ሰርቪስ ምናልባት ሻርኮ ንዓን ሃገር ኦቲዝም ኣለዎ ብሪምስ ዝረኸብ ሓገዝ ሓታስ መጀመርያ ዳያግኖስ ተወሪድ ዶክተር እዩ እዚ ዳያግኖስ እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ዶክተር ክሕገቡ ዶ ወይስ ዳያግኖስ ኣበይ ንኸይድ መሲሉ ካብ ዝዓዲ ቻይልድ መንታል ሄልዝ ኣሎ ካምስ ዝበሃል
أو كان دكتور ثيرابيست بروفيشنالز يقبلوا برافو تي مدوار زي ما كانوا هذا الناس يفتون حاجز بترهم أو حاجة أنا بقاي أو سكول كله سبيشال لانجويج ثيرابيست حتى تنبخهم ولا أي سبيك لان ولا تسألها تتكلم كأيها تي ناس كانوا كلامهم تسأل جنزل من كل واحد وهذا هذا الذي يطرح كل جديد نتاجه psychological diagnosis هذا diagnosis بسكون خامو يعني جنزل يوم تفعلين عند حاجة زبطة خالد basic انتربوت خلها حانتا حفتن هذا مليح جو Um, I have a child that she's nearly 3 years old now, and she has. I feel like she has signs. She does. She does respond to her names, but there's signs that I felt like what are the signs? like she's split and then she got on her face. She feels overwhelming, and she doesn't play with children. They are long Speech? Did she talk? She doesn't talk. Have you been to GP? No, I haven't. No, you must go. You must go to GP, and GP would refer you to CAMS. يا كم سيحجي حفتنا كلنا زنها انت هون ملكتك لقينا عين نوبي انت خلي يوم نوبي عين ما لقينا نطوعنا زي ما يقول 5 عين كونتاكت نقول لقينا ويدنا نبلو ويتعبوا ناس لا تعمل قريب وجيت يقولوا ليتي دفشون يوم زربا أنا زربا بدون زربا خا كلهم كيقول لهم لأن أوانك زربا تزاري بمالت أوتيزم يبلون مالت أيكون تزاربوا له خالد ملكتات لهم كان بلحت له بعد إيلون ماسك سي قال له ويد بهاد جيس بلحت سبات قال له أوتيستيكوين ونعطوا كيرو ما حنت نقدر نعطوهم يرتعن حنت مسحازهم يقدروا عنه جين ويسألوا خون فأنتي كم ولد أنت عايزين قبل لنا تناهنا توم دك ناسي بقى أنت عايزين عندنا تو سنسوريشن أنت عايزين ناتو بالحين تناتو أو هنا تقول علينا تايتنا تو تقدر اللوجتو تاي سكيل اللومون عاص ما يجي نحب زخرج نفلت طن الجزء سفرتنا يعني نصفت من قبل من خد إحنا نفلتهم بيننا نحب زمان خد الناس بزي أطبق ما نفلتهم نقول لنا بيني وقتنا كان سب فوناتي كنت جاي بلغ بلا نفلي نسخن قرطي لنا تعرس خلينا سيكد لين كايفهم خلياتهم سوالكم سنستا زبنت كومي تبو كايدا نفريت من الناس تقريبا كان قرد يجيتو دبلنا قريب يردهم يفعلين يردهم كيف سالنا يفقرهم سردهم بحقهم في الدرس لهم ماني عاطهم تقو كيف سوعهم يردهم من يردهم غيرنا ستاين يقولون نحن أنتم كم حبرة السفة أخذوا قتلنا نوانا دي سابورت نقول بتعني سابورت دادلي تي ساس لزي حوا هانتي عدل بحال فاقزي نخلت لك قتل عن نفس قتل بزي حوا خلتي أم فوتستكين سينجل ما بين عشر يوم دلنا بقى مسوى زحال قتل هانتم بقى هي تلازيك على تأخر دزي سترس جنبه أجيكم تخلوا سي أتبعنا من حد زو ليش وين حدا إنه ويكلم بناس زي كله خا تحزرنا من قول خبر فيه معناته لو تيجي وخنا أوتيستيك ولا فأنا نقدر نتلوي كعابي زبط أنا نحن ولدي نحاسب دلنا أرجع زمانه أو خير غيره أقدر كمان نقدر تقبل كلنا قدمنا إنه تندر بومن إذا هم صح أوتيستيك وينهم إيديش تخامس أمتين تيجي تخانا تيوكسز خالص لدفن وزن سائر الريكا وعينو يسمع عنه وجكنا تيزم تزداد وعينة ويكا حاجة نفس وسطك حاجة فقط حاجة وسطك عينة كونديشن لازم من تحرك وينك كل تي تفرق أساس من اللي ببرد
لأني الانتايد بالكون مش أوتيزم دمتر نحس إبليبسي دمتر خلي الموضوع نقدر كمتصم خلي شكورا في متصم خلي تاجي عندي متصم بزح كمان تعرف مفسوم زي خمس من فلتان لأن نحس عندي هذا ببلع راح وينهم ومشان راح تستاهل حكيم كن وصلوا لنا كبروا يعرف شيء كن قومنا بيت وينهم بيكون بعلمهم يجنسريت البوء يقولهم أولين بوين صبوا بتي كسعة هون كسعة نحب عنا لي يقولون سقوط هاد أجتي كسعة عنا خلو شعتي نبر عم بدا هايبر مزبوط هون لو متى تقول هون تسأل مالتي أنتوا نهرالكم حتى تقولوا ምናልባት እጅ እቶ ገሎ ክኖኽን ኣልማዝ ኣላ ተኻና ፅግእ ኢልኩም ስኒ ተላለኹም ብዛዕባ እውን ክተሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም መሻለ መደብና ክንከይድና ብጣዕሚ እያ ሃነና ኣልማዝ ብምቕፃል ኣቶ ታደሰ ከም ስልሙድ ግጥሚ ወይ ማሰ ተስሙዕናዮ መድረኽ ናብኦም ገሊ ተመያለኹም ተመያለና እንኳን ኣብ ሻድሻይ ፅምብል በዓል ማፀና ረኸበና ደስ ዝብለካ ልክዕ ከምቲ ብከንሰውታትና እንዳበልዓና እንዳሰተና እንታይ ጎዲሉ እዞም ፍልጠት ዘቕስሙና ዘሎ ከዓ ክብረት ሃቦም ንብል ቡን ኣሎ እጫ ኣሎ ኩሉ ይዘብር ኣሎ እንታይ ጎዲልኩም ዝጎደለ እንተሉ ከዓ መልኡልና ምባላል ተቐዳመይቲ ምስላ ፅሑፍያ ነይረ ኣዝረልኩም ኣለኹ ባዕልኩም ብልዎ ማለት እዩ إذا علقتي يمان بيلو يزورك تسردلو أنا خبوبي شعوب مع الحاكم والأمات أنتو كما تعفتياتو أنتي مسأو نجراتين دسيدوان لخبتي بزارو كومانتي مسلاتات سلمتاي مسلانتلكم ألف عيالي سلزي علاتنا الزراربانا كم يالو أمر رخو بسخان بفلاي بتي أبتكم كبرنا علينا حطنا كلاتنا مسلاتات ملحس نرقصا عزم زي بالله عزم سبر لزبت اللسان عزمي أغانن تتسبر سنبرت ناي لسان تلقيفو ناي حوي تعم لسان تعم يخل سكا بعل أخ بعل أخ ده ويس بعل أخ بعل أخ بعلكم تمد الله يكون يركم وصلوا زربا أنت أمرك كيو يملكك أنت حقك كيو ده ملكو نزربا زربا يمشو نحمد دوري يمشو زبالة معك قلنا زبالة يقاسنا حنفس زوريو فرسنيا ني من نزا عشا زندقانو إرمي مزرعكا شو أتجزي حسب عشا سمن تبلي انتاي مسل لبا مسل سبوكن نجر بن قاب يتعمل لك مزرع يخفى عليك بلا زمسلة تناجر زمسلة ناي نجر تعمو زنتام ناي فلا تعمو غطري إذني نبع البيتا بعدين مهنيات سبع أمريكا صادم تحمل موتا إذني بعدين زربا أب محادو مشلا أب صادو زيت عارف إيه دم توصل كمان توصل بقى زيت عارف مرخص نجح تمثل أنا عين مقاس سلمتاي أنت تعرف ناس كي نتعس
ጽቡቕ ዘረባ ብም ተዛረፎ ማይንኮኸ ክትረኽቦ ከለካ ትሓሶ ኣብኡ ነገርን ከም ዝኣጎድካዮ ዝኸውን ኣብ ክፍፈት ርእሲ ይንበብ ብዘይ ነገር ከይትበኣስ ድሓር ከይትጠቓስ ወረ እዚ ወረ ዝብሎ ሲ ኣዝዩ ኣይቁንጠም ተመን ሻሽ ኮይኑ ኣይጥምጠም የቐኒለይ እተን ክተታተላ ክልወጥ ይኽእሉ ኣብ ሓዳር ጣቤሎ ዓድሎም ዝሓነ ትቀበላትና
It's glory. As an immigrant myself in the UK, I come as I grew up, was that the careers advice was not very good. This is when people in leave school and you need to get from my way, you don't have anyone in your network that's either a lawyer, a doctor, or whatever you want to be. You don't know like there are different ways, apprenticeships, different things that you can do to be able to get to the career that you need to get to. So what we do, we bring in like young people from when they are young to individuals that can help them get to the career that they need to be in. To be able to develop the skills such as networking skills, to be able to get to the jobs that they want to be in the future. So if you want more information on what we do, we collaborate with parents. Like I said already, coming to the coffee morning, it's been so amazing to meet the women of the community who are trying their best to raise the kids of the next generation up. And they were so receptive to the session that we did last time. And it basically helped them to be able to encourage communication between themselves and their kids about where they want to be. Also, we have lots of events coming up that will encourage kids that are wanting to go into specific careers. We have like specific events that have different professionals from that career that can come and speak to the young people. So I just feel like if you want more information, you can sign up to our newsletter for that. If there are any events that you see in your email that you're interested in, just sign up for events, right? If you think your child will benefit from it, then feel free to come and speak to us. We can give you more information. And thank you so much for giving me the opportunity to speak. على ثاني له مال كما يعرفكم درجة خبرة أسماء صارهم so كل واحد حكنا كل بيسأل حاجة
يون زبل organization ليس سنة بحرو كينا نسرح لنا زحالة في كوفي مورنينج جرانينا مزيا كاباينر جميلكا هفتما بعثا مالتي secondary high school and then university أكتر على درجة كمان يرم دلنا يبصر دلنا أبزين تحت زمان university يكونس Cambridge Oxford أكاد هاد درجة بس فينا زلنا أنتي كمولدين نسكر زلنا دلنا كم بقى جميلهم زل صوت مرتين كطبعا جميل كفتانو لسه تفاي دخلت تدخل أبان حسب غيره أباي سول كفولي نمهران برولم أبكون فمو لذي كانت من المرة لدلنا نمزل على العصر على سولي كوبي موني دلنا ولوري مزيا تقول حدا تعلقكم في الفيل على من حتى تقولكم معلومة Today, I would like Professor remarks from the state and secondary. Very like what people say. Exactly. Thank you so much for the invitation to attend. This is six. Yes. Anniversary of Madison. Now it's 6 good years. It takes a while to raise a community organization, a community group. So all I would like to say is congratulations to all of you and all of you for supporting, perhaps then and for supporting my sister here. But keep on doing the good works that you're doing. We are all one community. Even though languages may be different, we are still one community. We're all Africans. Even though we all originated from. We are all one community here in Manchester, in this area of State Hume, of Greater Manchester. And we should always try our best to bring everybody together, bring all of us together. You just heard the old lady speaking over there about, encouraging the next generation. We see lots of children around. The work that we're doing, we're not doing it for ourselves. We're doing the work for the next generation. And I'm sure each and every one of us that have an organization, that have a workplace, that works somewhere, we can bring a young person into our workspace and teach them and show them what it is that we do. And some people might think, oh no, I'm not a mentor, I can't do that. And it's just about having a young person with you, observing, watching what you do. And you'll be surprised, when they leave, they will ask questions. But this is how we teach our next generation. And the most important thing is to remember that each and every one of us is a role model for the next generation. We are all role models for our next generation. So keep up the good work. I'm looking forward to supporting Salam, supporting the group, and working with the other group in the future. We are all going to work together and create our alliance and things to bring you all under control. Great Manchester, how many low income islands? You can go, it's not small. How many low income islands? And then I Great Manchester. Then I did the tax government. Today, local authority in Manchester. No. More than that. Count, go ahead. Manchester. 1, 2. What's there? Was there 3? 4. So good. So good, yeah.
Inside. inside national line. Ano? But it's actually. We can extend local authority in the state. So we all said that. One more question before we pass to the things back to the recordings. What is the title of Manchester and Liverpool? The Manchester Almanac. Exactly, the word. Thank you. I don't know how to. You need to know. Where the word? That's all I got. It's different. Qualified. Parang hangas na po. I think Parang you can do it in English from yesterday. okay. So honestly, I was afraid to speak today, but I have to say. Let me say something that from what I said is something that's a continuation. I see that from so Kabesa here is at one point in which states that we the way that we speak the Green Land or the way we narrate our history is like that. And I told you, need focus to that. And everyone knows that which state that we are. The key point is that can unite the Eritrean community in the UK. Please, I beg everyone to be very attentive. Nothing change can come at freely. You have to pay. You have to listen carefully. For an Eritrean community to grow strongly in the UK, collective supportive organization and long-term thinking are important. These areas can help bring people together and overcome common challenges. Unity beyond region, unity beyond religion, unity beyond politics makes the people of any country to be united and to be strong. Avoid divisions based on religion, divisions based upon region, divisions based upon ethnic backgrounds, divisions based upon political disagreements. Let's not allow anyone to dictate that the rights that you have. I have the right wherever I want to be, and I don't allow anybody to dictate me. Therefore, if anyone can have different political opinion, and it doesn't mean that we have to oppose him, we have to accept him or accept her. Focus on shared goals, on education, on stability, on respect, and the progress for families and the youth. Again, I think that the lady was mentioning that very essential point, support education and English learning for our community to be united. A strong community invests in knowledge, priorities for extra support of tutoring for children, parent guidance, universal awareness, skill training. Let me share you just one example now. We are the newcomers to the United Kingdom. I think that I came with my friend almost we are 6 months here, 8 months here. But I give it as my experience. I never spent that one day. And I achieved a lot in these 8 months. So the thing what we need is I have to be model for my people. If I do one thing and I spoil that the name of my people, if I do good things and my good people and my people, they will be respected when they go down everywhere.
So we have to understand what we do. It doesn't mean that because you speak English and then you know everything. Please, get away from that mentality. Help young people stay focused. Young people need many thoughts, sports and activities, career role models, protection from crime and isolation, encouragement toward leadership. We need to be respected for the country, and we must teach our kids, our youngsters, how they gonna get that a real position in this country. You to be respected. Simply don't look that for yourself. Communities became stronger when people help each other economically. Examples, sharing vacancies, teaching practical skills, supporting small business, professional networking, apprenticeship, guidance. And then the fifth one, encourage women's participation. Let's not down on our sisters. Let's not leave that jobs unknown for the women. Communities progress faster when women are fully included in education, in employment, in leadership, in community decisions. As a sixth point, improve mental health awareness. Many migrants face the stress, trauma, loneliness, family pressure. Encourage open discussion, peer support, professional help when needed. This where we need to call for these messages when you see that on the street, someone fall down on the street, even if not this one, I see that. Don't hide that the weakness that we have as a community. If I see that market of customer passing me, some people as if you borrow the money from them, they see that value, and some people they don't greet you. I don't know. This is balance. Therefore, from here we need to understand that life is so simple when we work collaboratively, when we try to ground ourselves for the sake of respect. It doesn't mean that you are down. You respect yourself and be proud always. This is what I need to transfer that the message for today. Thank you so much for your sincere attention. Sorry, كنت ماكينة عزينا لو MJ CAD من RK12KHC. A white van in the front is stopping somebody more. See you can. Thank you. That's it. I'm going to have
Hello. I would love to invite a member of IWPG to the stage, please. Stefan and Becky. Hello, thank you so much for having us here today. It's been really amazing and encouraging to watch celebration and to actually hear about all of the works that are going on within the community. So we are volunteers with an organising International Women's Peace. So with we can see and we have special things going on. And for those of you who know Islam, she's very she really loves what she loves and she really loves to give back to the community. So it's been a pleasure knowing Islam and getting to work with her as well. And hopefully doing works with you and with Mindset in the future. But if anyone is interested in the International Women's Peace Group, wants to know what you do or wants to be part of it, then please speak to myself or Becky and we can speak more about peace education courses and things that we offer. Yes. It's so nice to meet you all as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello. I'm not gonna speak the big face. Please, I think. Wanna do the quiz in the middle? Oh, I can, yeah.
አዲታት ናይ ኮፊ ሞርኒንግ መፃወን ሰላም ኢየሩሳሌም ወሓዚ ካብ ቃል ክምርን ክሰምዕ ስለንደሊ ብዛዕባ ናይ ኮፊ ሞርኒንግ ንገብሮ እንታይ ካብኡ ረቢብተን እንታይ ገጥመተን ምኸማተን መዘና ከምሕዋተን ኣብ ስቴት ተመፂካ ንእሽተይ ተዘጋግታ ካብ ታሪካት ክፅምበረና ኣብዚ ግዜ ዘለና ስራሕ ናብ ስቴት ፕሌስ ሰላም ኢየሩሳሌም ከመይ ውዒልኩም እንኳዕ ሰላም መፅኹም እንኳዕ ከም ገይሩ ኣልባ ዘለና ኮፊ ሞርኒንግ ኣነ ዝረብሕዎ ነገር እንተልዩ ዝደለኻዮ ፍትታት ይምለስ እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ እንጂ ማዕድናት ኣብ መንግስቲ ዘለዎም ስፔሻሊ ዝኾነ ዓይነት ፍትተን ክመለሰብ ይግበለው ወይ ከምቲ ምንሰብ ኮፊ ሞርኒንግ መጀመርታ ቦሻሽ ዓብ ባዕጣና ብምቕፃል ኮት መድሪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ ንጎበዝ ኢና ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ማለት ብዙሕ ጣዕና ብትምሲቲ ዘይፈለጥኮ ነገራት ፈሊጠ ብዙሓት ሰማያታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ይመፁ ኣስትምሮ ይቡና ብዙሕ ነገር ኢና ንምሃር ሰብ ካብ ዝጠቅም ሰብ ይገበረ ድማ ዝተጠቅመ Namun saya susah negara kasih ane ada syadenya susah negara naik orang Arabia negara nanti masih khawatir and bertani tadi sahabat ada ada negara dari jemaah sampai sampai tulis sampai sangat ada negara so kalau awal khawatir dan I might say my video together. I highly recommend it, Manitou. So I'm gonna read some quote that I wrote, how I feel about that, and so becoming a mother brought me significant change to my life, taking away from me, going to the gym. Other topics that once gave me shelter and balance. I lost that sense of necessity. My morning, which was quite difficult for me. Since I become to this healthy morning, I have currently begun to feel the routine, being around the Eritrean community has surrounding me has helped me feel more connected again from the beginning. And I felt welcome and it has become a place I generally look forward to visit each week. While I have been most of opportunities to speak, share, learn from other friends, particularly those who have experienced sense of connection support has been very meaningful. Congratulations on your 6th anniversary, create more than costly. We have really community space where people feel supported. And I really appreciate Salam Hafe that you are so very welcome to everybody. So congratulations to everyone. In your sake. That's what is very emotional. But yes, when women come together, you know, the power that we have within us, we are divine. And let's come together, and that's how we can build our community, our city, our country, the generation that comes together. We always say that when a man learns, or community learn, but when a woman learns, educated, generation after generation, empowered and educated. So
ደቂ ኣንስትዮ ሓያላት እየን ብሓደ ንሕመፂና ኢና ክልተ ሓጋገዝ ንክእል ብሓደ ንሕመፂና ኢና እቲ ዘለሽ ክባር ገዛ ክንፈትሓ ንክእል ልዕሊ ኩሉ ነገር ከዓ ብግዜ ዝለዓለ ስለዝኾነ ደቅና ክሕገዙ ድሕር ኮይኖም እቲ ዘለና ሰብ ክፈክሰና እንተኮይኑ ብሓደ ተመፂና ኢና ሴት ወዲያ ገሊፃ ጠና ንእሽተይ ሓፍትና ሓዳሽ ኣድያ ነዊሕ ጌርና ካብ ንፋለጥ ኩላትና ኣስተምና ኣለና ስቦት ገዲና ገዛና ተዝበናዩ ሰብ ስባልና ክለና ክእል ካብ ነፍሲ ጀኒካ ማለት እዩ ተናምራዊ ጥዕና ደረጃታት እዩ ዝፍለጠር ኩላትና ንሓንፎ ነገር እዩ በዚ ዓይንፋት ይንጎረነዶት ይሳበኝስ هني معي درسي للنمو قرأتي زحزني كم زعمل سنة كوميتي محسن بمسكارة أنتي رأي عبك عسي زحزن زلها بهجين شمشة عمل 10 عمل 5 عمل 6 عمل فجرش نقدرش نعكوا عيسان أفعل لزحات تزكارة الله ينزل بقى تبنى فعلنو يعني لي ممكن شيء لا يكون هذا መጀመሪያ ሕቶ መን እዩ ሽሙ ናይ ማንቸስተር ማየር Who is the mayor of Manchester? What's his name? I know. Sorry, I didn't see it. Is it Greater Manchester or Manchester? Wait, no, that's The Greater Manchester. the Greater Manchester, sorry. The Greater Manchester. They don't see. Come on, that's Manchester. Let's go buy it. Okay. Come on, yeah. It's Andy Vernon. Yes, that's the mayor of Greater Manchester. Okay, then maybe from that correct from one, Greater Manchester, Mendenbach. Don't answer. Greater Manchester, Mendenbach. Exactly, where are my opinions? That happens, I don't know, it's a little bit of money behind. Yes. So I can't begin. So, nothing to get. Thank you. Yes. Today's settings and program and we're gonna take pictures of what we're going to. Yes. Yes, that's الموسيقى الموسيقى قبل يا
I think we are the most conservative community in a way, East African, Horn Africa. And the vision is because sometimes I think it starts as well sometimes by doing also the rest of Africans to include ourselves. But this side, East Africa, and Dubai, United, the rest of Africans. And I see a couple of youth community and I'm going to consistent to see as a community because we really want to study the reaching and the community, you know, think that face this challenges that we're facing here in the UK diaspora. And we're loving to us where influence our community, say something about community. Thank you. No, أنا بلا ما يجي هون بلا ما يفهمك. Thank you very much. But I don't tell you. Understanding some restrictions within that kind of very much the same, yeah. And that I in my sleep service, there's these community. Set up. What do you want to do? They Mom, can you give me a phone? I want to do that again. Why? One sheet. Never do. Okay, so after that. It's all fine. I see what and we need to keeping one things like you said. We need to find the meetings, the kind political or environment. I think that's the main thing, but not more. And then try to, as a community has always been, our community has always been, and Christian, Sudanese, Somali, Ethiopians, or whatever, as communities have and would like to stay and together and give the help of the lives of Salam and Mahasin, all these communities. Let us all be united to together. Thank you very much for inviting us today. Very much impressed by the food, the dance, and everything. So thank you very much. تمثلنا من ذات الجهل سيدنا نسمعه ذروة الركوع أو جنة تعالى ذكرنا نسمع الناس
Let's go. Lahat na yun. Something like this, Matheson or Matheson or the six years, like, it was like, I remember when the idea of Matheson started, and then, Salam, so very passionate about it, and CCA, all the groups, so, yes, I can't even 6 years now. Yeah, but they did a very good job, to be honest, and they're doing very, very good, job within the community, within the communities, within other communities, like different people together, parents, in the coffee morning, whatever they're doing, so it's very, very amazing job, so for the generation. And I'd like to take this opportunity to, because I'm a first head of the international women peace. So we'd like to connect with them and to introduce them to our ladies within the community because our country now is going through war and we need the peace and we need the help of them. So we most likely to contact them after and then take their contact and then try to liaise with them to see what they can help us. Well, Sacramento, Sacramento, Sacramento. Actually, this is my first meeting. My sister just moved last week, but I'm really happy to be here today. My sister has been very welcoming to me. And I'm really happy to see this kind of work. Like, so it's an amazing 6 years anniversary. That's sustainability. And I wish you all the best for all the Sudanese community, for all the people in Manchester. Thank you very much. Thank you for coming. So within Western, we said always, we said it's East African communities that we want to work with. The one of the language we want is Arabic. That we found it through you. Okay. So it's really important because you've got Arabic, we've got Tigrinya. So the Arabic is available because it kind of goes also to return speaks Arabic. So it's really important that if we collaborate together, we can reach even more women within this city. So, I have known Bahari the last 25 years, for a long time. So I think it'd be good to collaborate with the Sudanese community in Manchester as well. Thank you for coming. We have our sisters and mothers as well, Rose from Kenya, Linda Wambika, and Deborah. I would love you to come to the stage and speak a little bit about the organization, about you guys too. Yeah, these really collaborate and you guys in the different borough of Manchester, so we can signpost our communities or period organization. So we'd love you to come to the stage and tell us who you are and what you do within your requirements. Thank you. Good afternoon. My name is Karamoja, and I run an organization in show. It's called North Africa. Our organization's mission is to share our culture, music, dance, and food. But now with diversifying, we are doing quite a lot. We are working with the children. We are currently being funded by Manchester City Council, the HIVE program, and a few other funders. They are working together. And I've been working with Serena for a while now. And I just like what I can see, bringing women together.
Myself, I've gone through a lot. So as a woman, that's why I'm advocate for women and children. I'm empowering women and children because, as Selena said, you empower women, you empower the whole community. So I would like to introduce our Kenyan community as well. We have a big Kenyan community. Like Kenya is East Africa. We would like to work together. And we are not far from here. We are based in Wikingshaw. Currently, we are running a sewing group. We are doing a few other projects in the community like blood pressure because it's a silent killer. And especially in our community, we don't go out to know about our health. So we advocate for that as well. Get those numbers, check your health, and know where you stand. So I'm so happy we're going to work together and we're going to stand together. Next time, I'm going to bring you a big team of Kenyan community. Thank you so much. Thank you. The same place. Thank you. Hello, everyone. Hello, everybody. Nice to see you, beautiful Nancy, and I'm glad to be here today. I'm the next guy the program has action together. Okay, Deborah of she supports women. We support families. We believe that families are the bedrock of society. When families are supported, society will flourish. So we support family to ensure that society flourish and they are supported. For example, when my background is in social work, so I've seen a lot of practice regarding how children are overrepresented in the care system. So I have that passion to support families because most times families go through a lot. In families, a man and woman comprise of a family, and I'm delighted to support both men and women because all it takes two to tango. When families are supported, society flourishes. So we have a slogan that we say, healthy family, healthy child, healthy society. And we've met in a lot of places, a lovely person who likes to collaborate with everyone. So we do a lot of collaboration again together. We do community roles, we workshop, we do that is one thing with some families. Most times we don't open up. We have people that are going through a lot in family, but because we have this cultural background of not opening up, especially our men. That's why my focus is really on men. You have people that not it. Because men sometimes it's an analyze problems. They know that I'm going to say, oh, nothing is wrong with me. They take care of family, but things they need to be supported as well. They need to support them in order to support their family. That's why I said men also cry. Do you believe that? Yes, we do. Do you all believe that men also cry? Yeah. So please collaborate, we will collaborate with her so that we can come, we can have a program together to support men as well. Because men are our fathers, our husbands, our sons, and we need to support them. Society will flourish and we all prosper together. Thank you very much. Thank you.
Hi everyone. So I'm going to say something about myself, which about my community. So I'm volunteering with Mazen because Mazen work with Ethiopian, Eritrean, and also East African. So when I'm talking about myself also as a multidisciplinary artist, I'm helping the community. So I'm working as a chancellor also in Ethiopian community. So yeah, it's beautiful we gather together and for the positive way. So yeah, that's what I think. So sorry. Maybe you can ask me again. Yes. So, كمان أنا بجانب فوقات. Yeah. لأن بقى Okay. أنا أرسل زي كمان Okay, I can fix it. So, through this journey happens those the power of community working together. So we can bring impacts, we can make change. So there are a lot of issues we need to work with that, and also in terms of advocacy, we can stand together, we can bring there's a lot of by the way, this person. Okay, so as a diaspora and also as experts, whatever reason we are here, so we need to establish, we need to hold hand to hand and work with the local community, with the local government. So we need to be heard. So to be heard, we need to hold hand together through our heritage. There is a lot of things we can contribute. We have background and also we can contribute to this country as well, different aspect. So Mahasan is doing a lot in the community. So as a partner with Ethiopian community and other community advocates and working with the arts can bring as well to circus, music, gymnastics, those kind of things are contributing as well. With Mahasan, we are doing a lot of things. So maybe we'll bring a lot of things in future. Thank you. Thank you. Canada in the state, please.
You think like that? The same thing, sorry. Sorry. Thank you, Mare. Kada wala. Here lang kasi dapat mo. I love here lang. Kasi, yan, yes. 5 years, Next year, I'll continue. So, the company is focused on the media again. Nigeria class, my idea, yes. You're from Saks, Afghanistan, and the government of Denmark, the history. My urban school year to 6 in January now. Have high school have sent in the period. ስለዚህ እንደዚህ registers instructions online.
age, she. Sorry, yeah. So, we have run beginner classes and tutoring class this year. So we are going to run them again next year. And for those who are interested, if you want your kids to attend those classes, we have the reception, okay? Where you can put your phone number and then your kid's age and name. For the tutoring classes, we cover primary school from year 2 until year 6. And we cover also high school from year 6 to GCSE level. So I'm going to leave the register at the reception. Thank you, everyone. Thank you. DJ. She almost hours in the almost.
Communicating with institute that was a wonderful event. It's not been really appreciated. My name is Bob. I'm a founder of an organization called is a non platform that advises and fund that's listening. Conference on the 27th. I'd like to invite you at which last October house chance then to certain time this we used to make this you can argue as well which are annual report of the government in the summer. So yeah, you really want to push forward boosting the nuclear economy, getting more investment into our businesses. So not be able to with this. Design on a minute, never say. We only have an hour. Oh, okay. So they get I didn't have to. That's what I really do, like this. Jadi saya ini kalau sudah dulu
ዳቦ ፈልጎ ነው። በጣም ወዶታል። አይ ያኛውን ነው የወደደው እሱ። is that enough? Yeah? Happy now? I'm fine. አይ ሲፈልግ የመጣ ቢወስድ ይሻላል።